Tiana Sadia, or no deny Shadan Kamutu Ede, Aquatim, and Tiana Sadia, and then call baby or non Tiano. No, Mammy Aqualano, and that's my demo copying Sinyame, so no of an old betunu Sinyame friends, Filinu. Until the cow also shot CSR. It's what that's all the king by Akoma. And I say, drain men and family, Baba Akono, anyway, can't home. And I say, a coy. Tia kwa media me da wan ti se prone de kechira de mu ya le sa baba wan wa me da ni mu na me bada machi de mi aso waka me be shiti na ewu no de ne de asefa na wada eti kwa nsi na ge boy no ewura de mo se ada na usuba atesa na makofu obi ne na wo na wo ma akora na ne nye ne ho ene no ne ne kun ho enti e ba sa no Gan was besole besini yanko mfie wose menko wose sole wose menko timinini nyina fe de no hwiro se gan be ne ba bibi no fa ne ba no ne ba ne da fa na ne gan ne da mpa ne so ye ne da mpa ne so nti abo be se fa wa anko ebo be se fa no fa wo ba ketwa ne da fa e na wo kura no e da mpa so enti Niyesi nahwe Akoma 87.9 FM ene yawada ane July bosume ne da etoso ensia yadanyame ase wade yakọ esan de aba yase demo rempemu asiedu ene yade ema de otonsuo no obo awia no akasa sanse ne dom na domara kwa ene da so ete enkwamui ahaya Akoma 87.9 FM Ebraso sa Akoma mu nsem abedwafo yeje adwa na yede Akoma mu nsem dwumade ebramo tokoro no ntwo no manko Akoma FM 87.9 Kumasi bia na jese wonso aye krado na fe wonso atie yen na sameka sai mako magye adwa ide na jese abedwafo nso wonum nyina ayejredi Pastor Julius Naba ewa ha ene wo pentem nti otunu ne ka mu na ne ki akobu ahyem ebu ahyem se obesi da akofie nti mesre momre ni bia na wo ya watene mu akọ na ki no ebu ahyem brade semu okay Akoma FM 87.9 Kumasi wa jine mu second tight and other buyer or kwada wo himuguze yi Rade meti mo mbeku mi o na ayi na yire wa ha na green aya de no fata na brighten pa evangelist Samuel Mensa ha Gentle Jack papa so ni Akoma FM 87.9 Kumasi evangelist nso wo fi ha na Ismail Haywood Ismail yire ko another so ha onyanko ya hu oba ya chiacha wo fie ene ya pa bunabunu ne kwato ne nwa ho na baba bedi bi ya no amamoko akom na ne di adro ne di ya didi amakon ma di abofo no ye enti ne sa pepe penalty enti no Ismail Haywood ene Tony ene ya ne birthday na no what na se be kire me Akoma FM 87.9 Kumasi asoti ha oh yo nene aso nyina na bedi birthday na bomu ene Dr. Dawood birthday yeah Nikita Pizarro Nikita na ye Nikita enti birthday ni de say lodia ni say lodie enti ko fi so ama me no papa wo fi omunim se wa wade ya maka se wodom o mate dada na ya nso wa ha efie nyina won na adwo I don't know but sana me hu no onu na say ojo na ya mi share dan hu ne ho asem bia say wo mu o maka no a guess be ne ho na ya wa 87.9 Kumasi nti empe bi ma no wa hu no ye be pe bi amandodo nana don't worry na sujadi ya
eze jujunai ezo batoto wo ebepe bia manana ya okay me did the mark so na tie pepepe wasre kakra pastor Julius am se the key ebu aso the ked wo do munto bibra do munpe bibra no ate na nipa de nipa so yo me oba pa widi ya zani ati o se ohun ye ni zodi ase na mo ma men san fan fam se ye ba ene ye piesie ni ye kachire 87.9 Presla opoku buahema presla muamunim na anu sika ye de ba ye present ye wie ye no nkakra tie for de ba ye no ye sign koyi ya ye de so na ye de ema wono meka say wono won kran nya say ye nya ni nyina nti no won kran ye ka say ye dofo bi won kran ye ka say ono so be ye kakra so ye so na fe ya pibi asoso nti say what say ye nka ho asem a na ye pese nra ye rest kakra na emom ye nya nwie kra nti ya ka sika ne ye nya ni nyina de na ye ntenai nti ne kakra wo bi anso na wabo waji mu po say won so be ba bebo an nka say ye presentation na ye no ye nya 1 billion ena ye wie ye de kakra aka na me dibi so na ye 110,000 enti e kwaye 1.1 billion ye de ma won mo koye sika ne 2.6 na che say the aka no almost 1 billion ena eda there be 1.5 ene da ene mu nti no yekoso a omo won kran de ne so yekoso a ye nkakra ye nya bia na ye de afowede wo mo ye nya bi na bo ano kakra na ye de afowede wo mo sa na ye no nti ye nwie kra ye nya ni na de a ye ati ye sa na ye nya ni na de ati si ye nya nwie kra nti no ba bia wo bia no se won so ka wakoma se odi bi be so na ye be san de ama wo mo na yetumi akoye ne ntentem a ekwan da ho se won so ubetumi aye ne sa ede amayen adanse no so de ene egusu ada ya eba adanse no gusu eba ne ye bebubo bi ede akyeremo me so na me hia adanse ne bi me so mi wo bibia me so mi hia ta me so mi di bi so na me so mi ka me hia asem de gusu se edru 10,000 ka na no de no ho ye design so no ye ni abrese e beje nkwa na ye nyina ya se 1.5 no de ye nim ni a yenua no o start ye won kran no enche nti won to mean richly said ye dretch but at least onya 20,000 crowd so ma wo mo a ye tutu ye nan no na ye nimu a ena ye kro no nti no se wo pepa se wo beboa na ye sign dia forward wo mo a eye binum nwanwa se ye tumi nya se sika no ane ebeye nwanwa because na ye ni abre nti ye boboa se ye kwen kra no a ye de beto ba bi yie na ye tumi boaboa no a ye tumi di nya se sika no na che se won se ye ni abre se ye beye de wo se ye pepe nti won so 87.9 Kumasi na ye tumi enya sika ni na mo ano fa so na wo ntumi enfa akoda no nko mobile money numbers no metimu ye 0245 301462 0245301462 and 0599814926 0599814926 and I know ne ye serial caller or ya dear power the 300 Ghana cedis ena ebeboaye ene wonne nyame enkoso ana onhyira na onye kese papa wona obusua nyina Akoma FM 87.9 Kumasi nti yeguso kakra bi ebese nya bia na yebepushi na yede ama wonum na yepushi na yede ama wonum kopem bra yede akra ne be retiata na chese ya make full payment no yede ne be retiata ansa na yenyina na yebe home a yetumi ahome mobile money numbers no ye 0245 301462 0245 301462 and 0599814926 0599814926 kakra ye bebo adanse ne bi na ye de akyeremo edi no eye mere akosua Akoma FM 87.9 Kumasi nua batuntum enkwedi enkomo tintum se wio memo ha wiai ya na ma na pomte san wudin passion media abena na oba ye mi she dan hunu but di omodi aba doso pa
ehun se akua fra Miss Ghana menti ase no anse me nso mesiri bie na na yire nso afra wudin bi eno nso menim na na sobo enti se ye beti Miss Ghana no ene sobo ase e wa ha sei enti no hefa na wo firi baaye me pa cho ene de me firife yi ase ne baaye na he na wote ankasa ehwa na se ma betena pa cho na case ni efri bekwai asante bekwai 87.9 ene Miss Ghana AK na na sobo yetie Marco me pa cho masem ni say bekwai na mpansa na mde asemi free am de bai me pa cho na me pedan na me ti bekwai CCS ti me dija sister bi ne afre no uzi se on pedan ni bi mame ti Sunday me pon asore no ana o ka che me se ma me koro ho bra ne dan no menya bia ama ana me ka che nse yo nti me wro me ho ana me besen ko no ko kire me ti me ko na che se no kre na odini friend na we Africa na be kwa ne din a wo ne din wo na mpansa methodist obi be hu na ne sobo komuni nchiremu yenkwe nti me ko ye no ana o mama konwa na one na damfo bi na ho ye friend Donkin na o ka cha me se edan no ba ko ye flat ana single room ono wo ne dan na chi ho na flat no 1 year 1800 ana single room nso month 70 cedis ana obi say am say okura wuniska inti single room na betimi ahai na single room no obi tima a wase ne baye kronfo nti papa na di peak ko bu dan ne gu ne niema so etu no nti a police fo bam na omoye ya na ode na ayi ma no na okoye nti adana me ye mbepe dan na oye se semeji dan na obedin ka ma betna frat ni mansa na me ka se yo ti me kofie ye se me koboa me ho aba na o se wati ti waje me namba me ho na ofra me se abana bra ne ka chi sa na odi ndi ofra me ma abana me sere wa abra na me koye ti sobofa car dropping edi mi chinchini be kwa Broadway bebia na japade wo bia oba no ka chere me se maame me pew na me se nana obi ambe haida opem me sese me kura mpo me ni ahoden se me nya adwuma be opem sese na o se de be enye wono na me ka me de me se me pew na o se me ma me ho kwan na so ne me da sa edan no o de be che me free me warea na matu fie ho na me se nana ya sempa na aka na o ka chere me se wono wati akonwa so obo ase nya nkyerem a friend na we Africa agyan otoso mienu wasa ye education office ewo bekwai nti maame me pene wode dan ne maame ti me wo hwa na obi ti am na so se papa no se de o ka kire so woni ne yire agyan enya no kresa ne yire ha dan wo bekwai ko kire kurum na yire ha dan wo bekwai ko kire kurum na one de ntokwa afa ga ebi wo na mpansa e frɛ na Grace onu nti na ma na yire ne ko no nti be timi atwe ho ti sofo man bi wo fi na me de kwoto nenim ne ye ko papa nenim ti ye ko papa nenim a ye ko ka che na chese enti ase anya adwuma enti ada no wode abufuo ene ade a chen ye no ofre ye nyina meeting wo ne ho ye kwotena ho no obi ehu asem a wo ka ye ne osori gina ho a ubo maame no papa dia no obo okrom din no watena se ti ye oye nyina asa owi no de ne picture tete ho picture ma ye so obi ya nhwe wo hira na ade ama anyonko no ahwe saa ne ye nyina ya je ne ye hwe ye na o ma ye epie ade achi no asa free meeting o se an ye betena fie ono bosom ya so enti fie ho no o betena ho a onka emre wo fie ho nkyere na nya je dinosaur otena ho wi a bosom wogi adwaye fie toilet bay light bay na light ne nso fie ono ye betena na wotwe no ye twa light num enti o se na wotwe na ye so light ye beda light me ne me ma mienu me ma ni nyina ye points wo dan a ye dem enti me ne me ma no 2.3 am se nana sika we de me ntwia because minima de a me ye na ofia mbetua sa 2.3 no ene ma ko so ne me de ntokwa da bi osole ene no abegina oponanim ene ewu twama no aka che se damboloka nti de damboloka me pa cha no so ye de yan o se a che se wo bodam agimi
damboloka wabɔ dama jimi me pa chan ɛne yɛ damboloka mani abere o wabɔ dama jimi enti na me ne sister bi ejan wana me ka se na damboloka ya no kan ya na kyerɛ sɛ no ojan hɔ na ɔba hwana kan sɛ na se damboloka na mse na mpa kyerɛ yɛ mea ɛne na damboloka na se ya kyerɛ sɛ ɛne na wabɔ dama jimi enti one me de ntokwa saa na me free be kwa ho na mba Kumasi ti ancha na e ka kire me se akromfo abebu me dan me punu nani ti me koy na me ntoma epofa na ye 12 ni ye 6 ana aka 6 na niam de aka na egu ho ti me koy na che se me ye ho hwe nye ye nti ne makodi ho be 3 days me baaye anche yese nana eyi me niam egu abonti ama ensu egu so ase niam ni nyina ti me call Bekwai police station osi Bekwai de wo de ne kɔ hɔ anam assembly man ne ne ma waye ye ne ho ni nti enkɔ baabia kɔ Bekwai police station be 4 times ankwesi hwe last one me call ye se woni chief inspector ti me call chief one was one de enya no ana papa nso kɔgye to me free red control ti me call red control ne ma me nyina fa ka ba Bekwai Asukwa police station nti ye call ye no ana maamene se wono de o ma tumi bia so onyi obi ne emanwu na emere mu no se obeyi obi ne ma gise waje court order na a police fo gina ho no wafre nipa no ansa na watimi ayi ni enema nagu nti wono de o ma obi atumi so onkoyi ne emanti ba bia mpa bia mitimi de ko ti o maame de ko be kwa legal aid matwa ho kwan be boro be 4 times manyam eye papa bia me call se papa ne se wanya complications waye surgery be 4 times inti memla no mbe frɛ me besi ne menti ehum waye bia ti me call be kwa ho na sofu maame na me ne call papa ne nim no waye se eni amande ya se me mo abo ano na de eye kama memfa na memfa manyame ma course me hwɛ ne ma no nso a enye nyame sika na me de toye nti me de manyame enye ye na me so akora me so a me bobra na obo me fom se ya hefa na me konya se ska na jese me de manyankopon a minti me nyeska onyankopon ho ntobiem nti mo na mo ka bia ewom ti na na so bo so wote me nka wie ya me abena mbetena ne fie ho na me ne ka se me sre na me de me suafe na me bobra me de me ni enkurobo bia me ne ma na wase no me de nyame din sre no wan hyama na mu na se makwa haidan mattress kura ye na bi su atade kura ye ni bi enti efiri entoma kosi ntade e di hye fie ne eda mu ne ma bia kosi kura ba so na na sobo megina ma ade ade kura ba nyina sai wa eniema wadam ho nyina wa yegu nsuo mama na se pa try sa wo niema nyina gu nsuo ma ko se gu nsuo se si a mekoi matade a mapama me nhye da na kokoda so ti wose Bekwai ho de wono de wo de ni fa ba bia enti mu na mo ka bi ewu mo ya asem mfa nkọ court mi so mi ni court sika ense ye pe wasisi wa ye se fa court ye pe wasisi wo enti ye se fa court so ahunu na be enfie seini asem na wo kan ukọ han dan no ukọ ho se wo ukọ han dan no ma me pa cha this year ya me afio man tena ho be 2 months or here ase se wo di mani afia me pa cha enti nempra na nene wana mpansa no abaya bi betena ho so wo be haidan sada na ne ko share dem so oye agreement paper man nti ne girl na e friend Grace ne girl ne be kututu nana ahwehwe epono etu na chese nana sobo ewo mpena wo krom ho me pa chan na de wo ba behind ne dan no so no osan pe no me pa chan wo de ne ko share dem so okoye papers ama no na ne girl ni be pie so me pa chan mo ye dan ene wo bo nana sa bo ne mpena ne ka ho girl ne bo nana me pa chan nana wo ho me pa chan ne nyina ye ofie nyina ye pie ko hwe mukwa no aka na net inform me pa chan kire me mukwa se de na sitie twafoni na kire me pa chan ye ko na girl no aso na nam se no odi ni ti ehwe edan num se ya enti girl ne ho odin pa Grace na ahwehwe gate kura otimi to eto twene na mukwa na hye boxers ya na de na hye no ready to fight ana no ofra ne ntomo tutu aguso me pa chan na wo hye nika ne kambu ane top wo hye nika ne de kambu nika ne kambu pa chan ene se na anwa ehwe se obeto se wo hye na bedroom ne de
obeji edi se bibia nko so kra obeji edi na da mu amukọ han dan ni na no okoye nkrata wa ne dem na de mamo me pa cho da bi okay enti bosumi be mu wa fi mu na akwa se ukọ han dan no me pa cho ye sha ase January ana me koi okay na wo se eda ukọ ye no na de wukoko chini na japade nyina so e wo henefa me pa cho e wo be kwai ba ebi wo Broadway adankrenya ana be kwai asco police station bank tintin bi esi ho Broadway ni nchen a ho nyina ne ba bia Broadway na chi woni ne fie bi wo ho a wode ama ho da no woni mene na damfo ni nyina na ye ko ne nam ho nti se fie ho fon so mu hu mi a ne mene na damfo donkin no ana ye ko ye sa nti no ejapade bank no so se ne dia na me pa chan hey wujidi ma me pa na sister story building na so bank no so ye ne dia me pa chan wo se ne na dia a obie ye ma ye ko wram ya mukwa ye friend na bank wura na aba no o na wo bia ye na say ye kwasi ada nwumre na ye ko ye nti na obie eni ho no security man penalty bank na nim me pa chan na mukwa ye security man ni hu no say no si welcome no e ma wo so gidi say the bank ni nyina ye na dia oh mama ko so me pa cho de e ma me gidi ye ne say nana sobo no obi o ya assemblyman o say education officer o be kwai na o ya hini nti obi hu na o respect no na say respect de be ma ne nche bank ye ne dia e pa cho o say e ne wo fa property o wi won wo de e ma no ona ehweso me pa cha ne wo fa property ona na ehweso ye wuni e de agya no okay enti bank ne free ho a edi Japan na wansase ni na adan ya hodo ana adan dodo sen no de kire wo me pa cho be kwai de ne dan ba ko be kwai adankreja wo de me ko ho ana Broadway na chi ho no nso okokire me ba ko de ameme ma rent wonnim nana obi na edo ko ye okay enti no enkomo ban na ekoso wo montamu a nana tumi tam wo tra ne ka mu na wo kire wo na japade se megapade ye we ya media e dia relationship na won ne wa na otumi cheche usane ma no me pa cho na me nana no me ka se de o ka menim da na me boa me ka se me pedan sa moment ho na me ko ofie ba na ofre me se wono wo pa me wonire nti ene obu nkotodwe kura ye se na konwa tuntum a esi ne ho se esi a o se wono won tintasuo ntofom emfa ne ketere manfa ha no o de na konwa tuntum ne kantam sade en se oyo hini mu oti akonwa so e wo obuase nyankyerem nti on tintasuo emfa ne ketere manfa nti dan na wo so de be mama no wa sha me bo se mentena fi ho kopim se me ware ya metu okay na che se o se wo pe no wo kan tam se dan no wo de wo be ma watenam wa bra wo han on ji usika me pa chan eno won tam kase no o ye me pa chan ena obu nkotodwe e wo manim e wo ne ho na namu a me pa chan tonganti me say tonganti me pa chan na wo ko nanim obati atia wo hey anim wonom me pa chan hey wan pabwa hey you wan kasa ye hey say no tonganti na netu enti me ko fie ho foforo no enti na me wa frat no mu wa kwan ho enti na ono wo self container dan wasi atwa no ho ahia enti no ma me be use na dwa aye kra enti won so pene so ma na say wona ne betwempra na dan wa ma watena mu free Marcos no kuresa de wo kana na de wo kwa na wonya ready so kwa han dan na wo sika nkura wo na me kuteska enti die enti na so wo pe wo na wo bema wo dan adamu na wanyina brand so wo banka nchese na meboa me ho na ba ye enti ju sika na me han me dan Marcos me pa che honde minim sa me ye mfonso so etiefo otia o momfa nche me honde minim sa me ye mfonso pa enti dan no de ma wo free setinem me pa chan okay na enye free sa because wase wo pe ene wase sa woti ase a mema wo dan ni be free me pa chan de din kan na na se tinamua kwapem se obeware obenya be ma obeware na che se wonu wo beda bia akwa enti no nya de a obeware ene woti ase mama coach meti ase sa bai agreement na one me call no se wanka se ebia one me
me toa so aye saade na wo sese me ma me ho kwan no ne me ye saade na edan no o de be ma me no kura nso me ma me ko ho kwan ma wo ye saade na ada na o ka chem se me ko se me o ye di ade o ye saade no o ne me da saada na me pa chan dide na me pa chan wo ka se o ma ho kwan mo ne wo da wo de dan ne be ma o free wa bra wontu aka me pa chan ubie mu ma no me pa chan o de dan nso ma me frat no ada na nwumre na wo ye se e to bo ubie mu ma no ma ko me pa chan wo do fo ne so me pa chan wo she so me pa chan o tu tonga no me pa chan danwa me pa chan and the whole night because of my dan ya wontu aka me pa chan nti ada na nwumre na wo ye se me fa dropping kura na makofa me ne ma ba me say the whole night show no me pa chan how many runs eh na ma wo dan free adam o wanyo kapra sempo adam no obekọ one round pe no okukuru dan dia mo adam no ma coach me pa chan ada na de man da ho ba me betene fi on ne me ye to aso be kakra ti me obi ti am na so na me se de be kakra ne sen be bosome de bi bosome mienu kire mu me pa chan be bosome yusu a wono so ayisu wo me pa chan me bi a kire no agreement a wono ko ye no wa fa ma wonti me ehunu enya ma me bi bai wo se boga no wo kame no fum yenu bom no anom no amia ne fe the whole night na eno na kire ha wa yusu a boga ni yusu no but one ye ne a wo promise no anya dan afa ma no no ne yedi behunu mabo na se wo shija ba akopɛ dia se we de we hit and run ti ma ye hu kwanya na do fa so ebe bosome de bai no wo ne me yesa na no ma miska o ka chem se wo nim kwanya fa so kra yiska ma oba one me yesa o ma miska na na so boss de ono wo nim kwanya fa so emu obeska ba wonim kwanya fa so kudu oba wonim kwanya fa so hyeso no ya de de da petre na yobi o ya de pacho debi pacho debi so ya de na msi debi anya de pacho omunya de so pre ya ho twa ho enti ne wofase a wo kire made wo ye kurom ye fre ne boslinga ne wofase fo mienu na kire made enti me de kwato nanim kura ma na okọ ho ma se de nana na si abubu mi gate na me ye wo fi ono otoa na wofase ne wo fi one ne kokko ya anyasem keto akora enti ne wofase ne ye se afa de ne wofa no ma bre no nti ba bia me pe bia me mfa nko okay enti nana de ne dan ne rema o nana de awujade no wo ye ya no atam watra ka mu nana sobo wo ye ya no atra ka mu bank we ya media efie we ya media ne yakwa dankranya o edan we ya media no the regas e wo ma me hyeso a edan no betia mu free ti wo hyeso na fono no a pack oni ma agu abonti ne nsu ato abro no menim say ya no credit antimi nka so ye nipa bonfo na ya tena nim asema meka so nipa bonfo pa enti ma yenre before uko ha idan no wantete na ho nsensem se bia nana pema nana yesei o yesei obi anka ne ho asembone bi ankyere o me pa che da valley day na me de me ne magu ekọ ho na woman bi a one ne hye wo ye fra ne ma adutwumu a ti owura fie ho na ma men say na me dan no so kwa na no nti ma me ne be gina wotwe ne kwa hwe no nana we de sa wo size ya asema ma me ne kan ye no ti mantem ho no de opa wa asem no afro asem ma me papa we wa ba ha no hwe hu ye na se ni sei na wote ba sabre no so na do ho ama na wie nti se yade bi kura no a ode ama we because one da won yisu condom o yisu ro wo san hwe gu ma na ne ho ba wotu mpache wontu epacho nti woman bi na frem no se papa we obi abeten efia first one ama na yensa okọ entokwa ne duabo ama wagige ne mattress kora de ato dem ma ne tama nso me kora nso me sa akoto be ma bi wo fie ho a no wono light ho nsensem papa no onfa na lavance mana oso onfa ma no afei boy ne sesa ne ma so okọ na eyi odi hwe TV papa na tu okoto ne dem ani enka hwe woni boy ne koin se oboku benti mfaso obi eni ne so ne ba o ma ne enye sa adwuma no ti wono de wo kotena fie ho a efie ho mra no nka nkyerɛw na bosome ne so na se obagigi ne sika na so anya ene ye owo ma
ewo ho owo mane ba ko kira de obekwa Roman antimeli e frɛ ne Alice ono de wote sesa opese wona obeko de ne papa beye bia ota nachi ne gay ya obetu ne gate na o man ketenketi osim o mo niema obetu obechi gay ni kotum obekwa de ne papa beye bia ofo ane so manim de wo ye e pa cho onim omunim enti sesei na na hye wo bɔ no nso wodi wo yɔ de wo se wo ye ma no me pa chan enti ekoduru daben ɛna na start so obetete wo eduru ba bie no na onfa ma ne bie mu ana me pa cho obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ na sɛ ni sɛ no wɔteɛ enti me nso ma ntwentwɛn so sɛ wɔno de nkora no wɔpɛ wɔ mu nti enam saa de no so ma ne yere no one ne ntamati akɔ haidan obekwa ikɔ kyire kurom enti se metimi a mempɛ kasa bi na menka nkyerɛ nana ti ma menko ama nkɔ sofo ma mbi tifie hɔ am de tu nanim na ye nyina ye kɔɔye ti ye kɔɔ ada ni nana ni bufui papa nti ɔka kyerɛ me sɛ mesimi ne ntena bie mu dia ɛne efie no ɛdan no ma me 6 months memfa ntu ana 6 months na ode ma me kura no anso ana oyi me niam atugu abonten de na dynama ahan me first gate yesia no nya wabubu asa maintain gate ndia dynama high sesia na mebo onu wo ko agreement ne sa say me okay ene me ntwempra na dan no mema watrem akopem bra obi beba be ware wo no wakomu me pachu wo mutintim krata na say ye verbal agreement mo ano na mo de hyehyɛ saa bɔ no mama me pachu oni ma anye krata bi anto so na afi na nkoso wo be agreement paper e de ama me agreement paper e kyerɛ ne ntwempra no de dan no bema watrem kopem so obe ware an agreement paper ben me pachu say yes and was say I said ye mahan dan no enti efie obi abetena ho man agreement paper wasan che say efie no wagi free papa ne ho ha enti onu bi na was okaso obeya ma me good enti adenti na wa ma no anye sa agreement paper no wa ma na anya afa ma wo ansa no wo start here to tonga ma coach Miss Ghana mama we say me kura me sika me dey behind dan we say a dan no we say baako 1800 Ghana cedis and 1 year 70 cedis and a single so 70 cedis yes 70 cedis and also 1 month okay enti no maba sa me kura me sika ya me dey behind sa dan no mama sa me dey me to baje golf wan kwose na yeso openkoda nkoda wo mo ofese wo enti won so wo de wo to kwa akwaje na emumu kro sika e na wo de kwa han wo dan na hu no so ho ye ne fe enti dan no kra no wo na emfa ma wo han ma wo ntua sika na emu wo no betwempena no ama watena dan ni mu akwape bra be ma beba se obewa wo na wo jan ne dan di ama no ya agreement no na o ye enti adenti na mo ani kan afa mo sentiment nkrata se no ama wo agreement paper no asa na abebie mu de ama no awabie mama no mama coach me pacho pi my mistake mom no ye say me ntwen na pipa no nye obi be hide kwa anya dan na odi pipa no man nti oguso a wo ye obi a de na wasa wo ka wo tonga to mu enti danu a obeye ready a odi pipa ne be ma wo no then you fichiri moves no abie mu de ama no sister obedi awie asa wa ya agreement paper no odi wie no so wanye bia ne say watum da wie na nasesa oni emagu abontin say hwan na wo koka kire no wo ko ne ye ka kire say for agreement paper ne bra uni bi ma bra say woni bi wo ko rent control kra na ma de okosi ne so no legal aid ni timu adwene pa so odi wachi no bai rent control ni ba nde ye ko police station wo ma okọ confirm say ono ma obi a order say nko yi ne ma bia ntungu omo ya de nko bisa wo agreement paper ya wo ko han dan ye de ma wo eti me ba behind me dan na wo say woni jime hu nti no me ntra dan mu free na me no won twempra no so what so say onya ya wo se na na ne metwan wo ya ma me wi wo ya ma me wi ansa na me so me ne wada because ne nipa hu kuku seku wo se nipa hu ye hu
so what you say ya from so papa who am saying before what dada na mama you no come ho na me do nko fi ho no omo papa we me pacho me ne ntamati dada okay enti wono omo papa ntamati ye na nya be emfia na aboso me sen oh mama mpacho ache be emfie sen be 3 years be 3 years said you hu sisi hu so ya wo bibia wo ho ka man dia 3 years untumi ka chem se bra wo ko han dan no na winnie boy abana enu na edi nkomo mama me pacho bra na me ko han dan de na me ne be manti because me wo me baketwa na o me yese manya problem wo ma wudiem nti mekwada be kwai hospital sa nti e wo kokra e ka no ma mintimi nko toilet mintimi nwonso ewie mi said ye awo akama no nti doctor say mintimi enye saade no kura mposisi untumi enye saade be untumi ngo ana untumi nyadan doctor be kwai doctor yosin o si mintimi eya mobodi sa okay o si mintimi enwo menyinsen kura ebeye fibroid nti ehu hia se na se wuntumi ngwa nche se ho kwan esi a wuntumi ni bi nyi wo ana make say samre na me makoda hospital abenti na saade ne de na menye okay nti ubehu hia nti na wunye bi for the past 3 years 87.9 enye sa no aye bi but sabre na wo behind na winnie boy wujidi ma be na o abena ka no kura tell you na me dey fichirimu ya me dey fichirimu yo dey na winnie boy aya kuma 87.9 FM afei ena ye di atum wo onua TV a wo hwe bia ma me mo ne tofa fa ma na ti ase ye nua ba yi oye obabu no okoi so okwa akọ handan wo bi kire ne so na na bi ye friend na na sobo owodan yi bi wo be kwai enu nti no me obetumi ama obi okoye na okoka che na na me pedan no so dan no ebi wa ha se ni se no kire no a afei de na na ye ya wosetira me kam na me nkọ kire wade afei na na de ni chinchiri na japade so me wo ayi bang wa ha me wo edan wa ha me wo asase wa ha me wo hwan wa ha ekwa wi akira na na se oh me hu wo no mani je ho pa na me sumi ne yere enti no saade a me pese me ne wo twempena enti no memu watena dan ni mu wa bra me nyu sika mi a me nwa ba me mu watena dan ni mu a kopem bra be ma bi be hu a obeka se na ni je hu a ubetuo enti eno ni agreement enti me nyu sika na baba we nsu ti ase na ja woni na na hyehye hwa na omo hyehye wa aduru ba bi na obi be yi na so tire se eh wodo ho akwate koda o ona eke o ende eminim koda na na pe nti wo hwe ho so yie pa na ono so no se ene ne mo ka be ye no kore kwan na na de me fa so ide nti ono so de ne ho ma na na sa nti ekoba se ohu na nasu no na so obete ne ho to ye won san fatonga ne ma na nantu bie mu no na namunu ya wadikum ene osori a wone ne ntokwa wo si didi atam no kra ya wadidi wo no ye fe ne sen damboloka e kire so obodam agimi aha enti so wo pie free ne dam pe na na gira wo se damboloka no se damboloka e de menti ase na so wonti ase e kire so wo bodam agimi wabodama jimi damboloka so hunu afa free watete saa ena eja raba nani nkafie ho biem na eja wodi kope wo free fie ho kakra na nasesa ne niema nyina wasesa fakuru wa banyina to agu abanti mensuo kataban asa ne niema nyina na nafa ne niema ma no a oso onfama no wodi awura baabi bebre na emfie no eno ne ade a wodi aba ha se ya ya ne no didi nkomo a maybe se bisa no question aja onso wodi ya de atomama wo ewo nua TV a awie wanya bi ehwe ne nti no sa wote ya na kyese eno ano no na yehwe nana estati ye oye wo basa ene ho niema no ukohu no kache bisa no na dan emo no so ka ne yaw e kire wana ma me pa che o me ne ma ne koka ekọ hwa de kwato nanim de efiri ho no na chese otwam o kwan no kora na e dambolo ka na no o kan wabodamagimi
ɛne yɛ damboloka na ne yɛ ne wɔde kumi wɔ fie hɔ paa saa damboloka no me pacho debi is o ma wunware na adwaye ho bi me pacho debi na adwaye no nso a ɛwɔ akye hɔ nyina adwale no bosome so a udwa utua adwaye fie obi a toilet bay bosome so utua adwaye fie sɛn o se adwaye fie 10 cedis toilet bay ni nyina no oje o waji ni nyina ba me de mentua se no wo de wo waji kai ani wakɔ agreement dada tia na mentua no oda me ka ne me ku gidigidi no obi a wahye so no say da wo ka o se me de ne ka 1.5 edam light ni ho enso ase me man me enu nyina ye points points wa check ne points se ye check light bar ne ma use no odam enti me man me enu nyina ye point da bi o me mentia se wo kura de se wo de o nana mpra ne nti wo ntua hwe me paacho na me yakwaka we ni kire no wase bosome so a metua enti bosome ne so ye no ofere ye nyina nti ofere ye nyina wase wo ka ye sei wadwa ye be wo toilet bay ani wo water bill ni nyina 1.5 wa check ya wase toilet bay me man ye 2 points toilet bill 2 points adwa ye be me man ye 2 points me ka ho a 3 points ana water bill nso me man ka ho a 3 points eno no ye sabre no a wo begyae se wo ne nabie mo batama na wo ne dan de na point bi anim na bosome kura nso ma me kwata na bosome kura nso ma won fa bill mai ti wo ne nabie mo no start se wo ma points no na wa keka wo sika na bom e dia ma wo se tua pachan pachan nya me nko afie ho no wo mo te ho no se o ma ye be 5 o mu nyina ye points wo fie ho adwaye mu nkire ne o mu ntwitwi me pacho ye twitwi ho ayi ye ye ne 3 days na adwaye fee nso mutua me pacho mutua adwaye fee toilet bay nyina na de wo mo han dan wo ho no ni nyina ye nka ho me pacho wo kwa ye nkasa won kasa asem ne nkire dan ni sika na akwa 20 bo so me ne so na obeyi atum se toilet bay waji ne fie ho adwaye bay ni bibia ayi room se wo fie ho ye sen nkrofo wo mo han dan wo ho mo dodo be sen basis ma ye sen wo mo ne wo mu kununum na menko amene sister bi ye friend Esther ya na ye ni kuna na ye ho enti Esther no bisa ne say ono so ban na ne ko sa agreement no a wono ko ye ni bia na me paache wo eba se one wa ye bibi sa de wontimi emo obi amane se sei ni sei na akoso wo mene papa yi ntem na sister no so no ama medi nkomo bi ana se wo pia na won hwe woni achi e kire se wono kra na na hye so okay me no ya no ma me wura ne ho efie obi enwura ne inside ho o ma kwapem so afre meeting me de no ma me wura ho ekoto mataade akora o ma me betwi moko nyina ma no nti wo kwa no o mo hwe o sa nti dako no obi frɛ ma bonten na o kan sa asem ne kire okay na na ma wodan a wotimu sesei wona na wo sniki ko wura na dem no no wada ana to de bia na be wura dem wo dem ho eno beda me pacho me dem ho de wa ba ho ba ko ba ne ho na o ma me ba ko no beda me pacho na o ma we me pacho no mu ko school ewia me pacho de na anya adwuma pacho adan ma nko adwuma nti adan wa nko adwuma nti o hwe nkra ni ho no ene o ba be hye wo dem ho oh okay nana ya de o nana sobo nana osobo nana menyini o zema baba wa iti e kanyina nana menyini aje se mate wa nkaso onu asem nti ansan maje di because baba wa we nana wode ukọ cheche na japade ndabre wo pebio no se nana meye ne san meje na japade ni binti ma course nana mom de me mpa na hwe me niama na awase no na megie me ni hwe ya megie afiri nana ho enti niama sen dian na ese ya o twene na akogu nsuo mu no me pacho edem niama na me yusu so boy dum ne phone me pacho se na so boy dum ne phone na me hia me ma ne mu ba ko ana akua wo bebem na so boy me pacho so phone no na so wo phone no be me na ebe wo be kasa na wasa wo kasa ede ne de na asa ye me pacho mentuma na matoto e wa bag mne mentade ne dem ho ne ma ewo nyina ne nyina de watwe ne nyina anka krokora egu abonten sesi a
egu ho be 3 months bosome miensa me pa cha na sabe na so wai me pa cha no omo frɛ na me okumase ya omo frɛ me na makohwɛ ti police station na me de na nti wokwa be kwa police station o yan se na come de nti na wo chese wo awuni bi na wa asɛm ayɛ nkwase asɛm na ma ba nti be kwa police station me twa ho kwan saa enkosi aga ma bena asɛm no areho de but wa ma wani anaho to me ma wa ma wani anaho me pa cha pa wa tese na wo yere me pa cha me kwatena ho no ma nti me teye na nam de kwoto nanim se enya adwuma biem ma nti na nya fie be say me pa cha wo 65 gold 65 and I won so was say me pa cha fe no menya 28 years Jesus 65 years ekro na dan so kwa na wa ye na kasa I can't think far na fobu wa mo na sobo na sobo ade na no cry dey say what god damagimi damboloka Ati just that can hear what's that? They say damboloka. Just wa bodam ajimi. Na say damboloka. Wa bodam ajimi. Allah, bodam ajimi. Hey. That's a junior. Patrol bro. Ye penny for you be bobra o. Na Ghana de tie. Ye penny for ni be bobra. Ghana de tie. Me be high die was my mention so. Me di answer about die. Share. Me na my bra to Samantha. Yeah. And I get more terms and what. It was only go and announce border. Mama, and the voice was an announcer boy said, or son from anything come on. No question. And some of my sister, I chere my dream. And me cry me that do. I chere my dream too much because that's some more day. Nanina, so as a common sister. It's an announcer more. Me and one was some now. What do from them? Wow. Ma me de bia na me ka me fantum ne hu so adum no Ismail de bia na me ka on say asem na ye di na no ni twa ho bia abegefo tra say ye kemu asem enti ye fe no wan fa de nim say yampa ana sebi de ekoso no ababa wunim say ye de wo ha ana akoma efe no obi ati ma Ghana ha ba bie ni wo asa wo hye wo sa wonte oboa sa abre ye ka say we bu di okay pastor yen hwe say wanya dwen secret the cool. Oh, mama, and the Yabani Baba can want some here. You can be a cassette, and yet Panasset, cassette, or name as some now come said yet, the Tiwan was somebody in a baby Jenny. Now, your friend was so fun, dear. Listen, look, will be a them, our baby, I won't see a Becca. And the rest of an answer was a baby, I will be a hundred back idea. The quite the idiom and no, kind so crab, but quite police station. Yo, and to a big friend and also one can say, Malcolm, a bit of for seeing Yano, dear, very acting, I am pa and I am pa, 65 years man. Obi behind would die all 28 years now, so answer. Now I feel that man of free. I am pa, said and also more the course our terms, and now the old man and of force was an affair. I'm coming on about now. I would have slow. We need the media. I mean, the medical and the one. And I have been sworn and I wouldn't know for by. So, Madame Media, me, my Bobra, Madame Akoma, Mammy knows and me know then we are. Mamma, the other. Yes, a bassa, you lose an hour, and you be a woman walk on our back. No cried and appear, mess on our own fat. Obi oni na na bia mfa no ganche se ye fe no akoma efe ma onfa ye mpase e be wie na afi na aye na moto na mokeke na moto masa ye nya tinu mu a ye beka ye mpase be ha won so mako na sobo udi no ede sobo mako osobo se nyi ni suban no a wo feze wo actions a wo ye of dropping no dia baba wa we yetina mu ene wo mu twi ene wo kire no de ne se kire unza gas no we media osobo ene wo krata no enso abie san nyame ye na abie
said you was in each man on a beer. Agreement is agreement. No, baby, be son is the No. Agreement is agreement. Okay. Or no, so the Nadian and Namo or tongue. Or the pet Diane. Or no, so the Nadian and Namo. It is all the Nadian and Namo to be a dear Biema. It was a Bob Betrayum. And you know, would you ever go to your Nimuno? Who bet you up in Kurabadi? If it's a one smile or behind a dying, it is a 26. It is a wood dying Mahaya. I can move to a Bianca 3 months. It is a net 3 months in other manner. And Dana Yan Sassan in your uncle Gusium. Emma Somono, Abra watching Quaham where and also now the core agreement. And a what Gianna or Tim. It's one you had in your mouth to a war. It was a Bob Betrayal. A queer about the kind of Miss Mabena say. Nana so bo catch that was say. One will better for how many years? Na a dine what the amount. Fibia, bear 3 years. It's 3 years now. When matter 1 year, major medine. Well, catch us one know that for how many years? Mama post me patch. I can't tell me so on made that years. And sir, one can say, or send me the mehumana a dino or the betcher me. What do home manua? One made that. Who starts okay so what do home manua for pim bra bema for beba? Me patch or Debbie. One can say. But what do home manua what the dine bet? And I want to do home manua, but so me saying. Me patch me quite an hour bear bosom any dear. Me de me homan, me tea say or wiring. And I made fair pennies of mamma, and I'm in our call ye. Tano could be won't be actually, mamma. And Tiano Po, a Rio, and Numero, and a jewel. That will be free will be ano, or the commando. Me patchine. Said you will see pennon. Me patchine. Or pen 12 rounds, so I want the man 12. Patches are the unti me. Ah, are they? And today, our backward ransom, baby, no crowd was saying. 87.9. Mama goes on walk about copy. Ah, Marco cry last saying. Many are dear. Marco cry last saying. Yeah, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Bear saying. I won't check it. Me patch it. When they call Numunrana. Me patch us or third round son or frame dear minty minchere. But Moko Yana Utriem. Me patch. Okay. Ukrawonya idea, so frusi na naso na tribi. Enti na na ejene dan. Ona na dem ko penisa na na kwa de. So when yai kwa no asisi ni ma no akọ. Na kwa ba so otu ne hofo na won fa ma ne bie mu no no so won fa ma me ejime dan. O so so de ho ma na wan kase bia me no betwe mpramfie nsia. Na wa kase wa ye na boso me ba akọ. Enti de aka no wa anye enti ejime dan. O so de ho ma wa. E no de ne ho so ama wo. Nana Osobo Nana Osobo ye de ye ni Osobo Dabi papa me say Nana be fa enti sa de ye obehu ye nim obekwa oh ya ye be ko ye behu ye nim obekwa ho fie ni fie no die ase tete de ne ma di ago ba ye sa so oba be han wo dan ene no woni ne kwa share dem so akoya agreement paper na girlfriend tin wo be bro wo dem ho no bro no mo say girl na dwane great girl no o catch that girl say so ono ama obi ono nti obi kwade ne ye nyina ye ne na na etwempena ye waba foforo no menti ase wasi enam grace ni so ama so boyere akọ high dan atene mu dia ene ye na ye nyina o mu nyina ne betwempena ayo wasumua me say wasumua se nana minim but ano eden na sise se niema nyina asai ana me pa chan wo dem niema nyina me pa chan wo yeyi carpet nyina egu ho sesi a okay na wo try me pa chan na wo me phone so na me phone ani abo me pa chan wo ntimi mfra wo bi wo ho sesi ama ni ntwa mfa ma ne mfa ye mfa nkyere ye bekọ na se na na ma obi asesa niema na firi ho a e de ne ye de be evidence enti hwese ubetumi anya obi a why na ye hunu ne be ye ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no no na waso eguso ada wutie no ene awie na ye start ye no na meka bibi kirewo
se ye ba ene ye kachire ene ye nana ene ye PSC Priscilla Opoku Buahema ewom se na no ye presentation ye ya hano ye man 1 billion actually ye sign enya 10,000 eka ho ena eye 1.1 na chese 260,000 and an year pay. Say, make us a woman one crying. More Accra, one more mammy do feel. Essence, yanning in me, I shall say, ye benyan tabaya hoboya or moso, ebesoso, ye mu, sesia. And tina, ya presentation, na man, dear nurse, yan fanning in our enco, ne ye. Tina ye guso, kaimo, se kakrebi a besenya biano, ye be pushy. Na yede ama wonu mu wankra hokopem se yede president ebe kwako ra operation room na ye hunu se ye wie operation no asan aba ne de wuni ahoto mini ahoto obi awo hwen yemu se obete de ebesi akire nti no se afeye na wo no uti anase na wo boaboa wo ho se wo nso betumi aye bia enka achi sanse ye nye sika ni nyina amfa ama no adanse a eba no de edoso adanse ne ba na eba ye bebubo bi ede akyemu yenye nwie no kura ne kura saa enti kakra bi a wo benya wo de ba ye boa no a ne ye pushi de ama wo no e won krai kakra bi a wo de beba no ye boa no a ne ye pushi de ama wo mon krai kopem se ye behunu se ye wie ye nana ye PSC ne ye ba no operation no na chese bibia etumi aye kama ne ye da ye nyina ye tumi ada mobile money numbers no e 0245 0245 30 14 62 0245 245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 edi abeba no eye mere akosua ade enti yeda soa ehia wo mo ano yeda soa ehia wisika no yeda soa ejene nkwa yenya enwie na enrechi ase enra no pawo ena obede sa dance we edebrem yentie na dance no ye wie a birthday chenchirenche bi wa ha ye wie birthday na ye besan abetoa ya bill ne so kakra na mejuma minye juma ye itidano me pamade me wasachima me pamade me sandis kandama fisa me sandis kande bia minye juma de bia minye juma no kan so nya me shoma ni majuma pa moje na itwa ube bia no na bebo mo ya ma hu nya me ni nyamsa adoye eye papa no pe nya me shoma ba. Okay, into no asem ne se oye obi a opamade na otumi kwotena adwuma mu from anopa to anwumre obi akura mfa afrate akura mfa mre no anade ne to atete na moto mu atete bi se ompempampo na nka wanya bi na obi a onya adwuma se o send sika wa wo hwa se na obesend e bi kwa adwuma ma enti ahia na obetumi de aba but since a oti Priscilla de no de kakra e ba ye no adwuma no afedi aba ma obi bakra wo hunu ba bia wode ne material ne ntoma no e de akwa akogunti afei e na wo hunu adoye eso mfaso into onumpo adesrade ne se nyame ahye ne ho animonyam se ya ogidi ye se wonso a wonso wo bre e bia eba na wo pe akwantuo na wo pe wadwuma sam na asaye ekunu na wo pe whatever de wo hwehwe bia no ogidi ye se ne kakra wa etumi aboa ma na adwuma etumpon a wonso ebetumi aboa ni nyina eni gidie anamo a obetuo yenyan yenye ni nyina yeguso kakra be nyama mako enye mpaibo enye chinchire bebre ebi wo ho ase se wo bie wo nsem na inshira firi mu ye dey eba obi wo ho a wa kompaibo ade bi wo bo ho mpaye saa ya doye unse mami wo be ya doye no ene na amakwan ya bia ma no enye mpaibo wo mobio wo bo mpaye okompaibo ahodo okoye niema bebre na nso ekwan ne da ho enso onye nhuru ye ti ye bi adaba ya boy principles na de bo mpaibo wo de eye na for bo wo de eye black in can wo de eye nyum to a eno wo de eye entinye kan nyina bo ma sa ne bo mpae na dabi nyum to wo de adwuma be ye wo abrabom sa wo pe ye dia wo pe nshira eye adoye otopete kwatenchen just a new money be dia wo de wo pe favor wo pe dia
empire wo betimi na mo pese na me shira wo pese wadwuma yeye wo pese won sa aya affordable so we yi bi free ho na bi nyame multiply ade no na de ma enti ye wuru ne sa na mo a obi wa bompa ya e bia me pa adwuma me pesika me pa nyina no ya doye wo de bi Nsem na uti na ye se de presla ba ye ko no operation enti enka presla de o sika na da bank no wo de wo bompa ya no yibibra wo se ma monyi we na mfa support presla operation na hwe de nyame ba ye wo so abrabo ha nti du bi anya mpa no nko a wo kakra na wa bi Nsem so kakra na wa che nipa bi ade kakra na wa abo afode bi kakra na atumi abo wo nti mpa ye wo de ye affordable na adoye e wo de no so ye. Okay nti na no mobile money numbers na mensan ensi subiem enfama 0245 30 1462 0245 30 1462 and 0599 814 926 0599 814 926 Dia beba no eye mere akosua ade nti dia beba no ye beye na ye pushi ede ama omo ewo enkran na bibia etumi aye kama afa ma menua bey akwaba obapa memu akwaba wie na pom te sen Awurade adom bi aboko yeda nyankopon twedi ampon wase papa na enne yedi awoda son kokra awoda kese pa awoda chenchirenche pa Pastor Julius gangwe ya gangantwa awoda birthday chenchirenche pa Nikita we Nikita na ma edi pizza odi na pizza zareja ode eyi slim bastard wa so na yire no ode adwo edim mesancho for the chest do Nikita ni mama nyina birthday ye ne yes celebrate one because African queen African queen happy birthday I don't know that pizza cooking. My God. My God. ebia na wade man nyeye omude mo sabe somia wade man ennoso wade mo mo kasi ntuda yiye ni adoye na wade man ni nachi ba bibia obekọ wade favor ene ne nko na free ni freedom o ma bambo a echen so emra won ne fie ne maso na ema na dwumasem na waresem ne bibia wade ento nsupangu so wo Yesu die mu amen na my sister kwanya dia na Nikita edesuma wo so we dey surprise we why Pizarro no say na ye ne birthday and the rene maame it's birthday cake ni and a malt kakra no abedwa force mu wi amon fa kama pizza kakra so ha no and the bebom oto no so and champagne my goodness na onye Nikita so say mfa 1000 Ghana maun na obi a ne ho kyere no fa bo ne dwetire e mo ka se nyame nhyira na se be ye nhyira edi nachi ntina me ba ya so nyame nhyira nti Pastor Julius ne 1000 Ghana cedis 1 2 3 4 5 jadem ntina and this we dey ma we dey nya dey na ho kyere na se we dey press na gwa we dey press la bo la dey di kan baba ye guswaye ahanti eja enua ne besan ede akomu enua ne besan di akomu ne ho se ne ensi kyere no ye guso hwaya wosi wa na kyere no na ho kyere no se mo be display ma no ye
Baba yewia. Say yewia na chese. Yewia. Esa no mo acha ho. Okay. Ko ba bi fufuro. Okay. Nyame jamu na. Nyame enka ho pa ene eye Nikita. Ene ne ma me awoda. Masara na mama awoda pa. Omunya ewo UK ntine eye wonom awoda onyankopon kosoana UK ready ampa esha wonom pa dwumadie bie ni ho a ye beye ne wo ha dwumadie bie ni ho a ye beye ewo ahase ya Nikita Pizza Fan Club UK womo ma na omo MS support yen nyame ensha wonom ene so a wonom aso yasene ade nyina mu na wonom eboa yen no nti Niki nyame onshira Pizza Ro mini abema nyame ensha so waso Nikita mu ede amaya happy birthday enkoma African Queen Nikita me pacho na yeguso nti okay, ma'am, inquire Dr. Dawood or many doctor we are your best to so doctor me mo have ye me jo so mini aba and na you woda mini aba and na you woda and na you nije das from kokra and na you Dr. Dawood and so awoda happy birthday and das from kokra and das from say obetimi atena wi ase na 366 days no nyina timi akwa ba beto and obi da resabia ne homiye kura no akakakra bi na ate obi nso da ho ya hange ne nan baako obi kura ba mpa ye se wuo mefa no na no ntino se mi ketrema da abodwem na moja edi mi mu afuru sane dia ene na se e ni je sonko kura de man ahun se e ya na empempi no bibi se e ba fidue mu ha ya na mafrɛ me na mabɔ mamane on se e brent consulting room amenti radio ha akoda ya se mi Letitia na se Presla good we me betom ya na meta betom ya na meta betom essential ma oda de se once na hwe kura na oposa ne se nti ewia producer mra na on be 1500 na Nyame enshraw eno na enshra wo mu eno na enshra wo se ya previous ya mfa wiase ko bebia doctor ona also we see wo japade sen adan cars bia wo bi mfa ko bebia o kokra na am say na say no obi de kasi ni papa na say no obi de kasi ni papa ka sumu ayi millions enso obi nso wo ho a wo hia mo ye bai 5 years yes bibi the gallon aneurysm 2.6 billion you tuminya 1.1 billion and but yenya nwie nti baby cranka omeka kan omunya hwe na se matimi nya 120,000 dia so my ya ti yegusu asenka tie form one kakaka be sand dia be so ya minshira doctor ya minshira you know about see there Dawood Herbal Hospital abro adwene nti ase so papa last week na ye salla nti ye break kakra say ba ko di salla Wednesday Thursday no na ye dey holiday e free ho no na me name team no e wura kwaye mu se ba bi adru no wo se ye nhwehwemu na abribia me kama asem se bra me hwa no me nya mfie nsia na nyankopon de adoma chede edum me na me papa nso ni dwumadi odi ni se adru no ye nti no san ye bofo nti me ye bofo ba ena me nyine beda na ebofo ti mi hwa no na me kɔ hayo eduru ba bi na me nso me benyine kakra na ese me nso me behu hayo no na ese me nso me nko ameti me kɔ ha okay nti na ye kɔ forest akɔ yo ha ye mfa nsuo nkɔ ebra pɛ esikese paa no ye kɔ a ɔse da bi ye mfa nsuo nkɔ ye kɔ a nante ya na ye bre na nsu kɔm de ye na watwa ahoma nti nsuo na be pie firi ahoma no aba no eno na ye no eti se me de minim se nsu kom nko anti na yesa se na nro bi wo ha na opese me hu okay de akire na obeda na di kire me se de nti amede wo kwa ye mfa nsuo nko no we se ye dru we eti men so ebra me ye dru na nne abedru se ye ama wiase nyina no ehu Dawood ni dwuma pa ye di no eni kwan se me de kame nchirima de bi me ne team no bo wura kwaye mu ebe show ewo TV no so ama obi ahwe obi o say o kan sa oboa no crepa ye ko kwaye ni mu na nya mfofo mu kwaye mu because nya kwaye mu onya sa ahoma no debi obra ye twa ahoma no
me amede second try ahoma nsuo no eba no me nom bi na me team no nyina start say wonom nom bi no nsuo no te say milk na wonom wie a no wanya hoden sonko say de wada wo kete so asori foforo no enti ekowura akwaye yes ade we nyina enti de beto screen so ama adofo ahwe okay Dawood Herbal Hospital ye ne de Dawood ointment ebaye Dawood 360 capsules ebaye na Dawood Herbal mixture ye body say no sabre obia e frɛ ni asa papa no na aba no papa no na aba no minu ya ba hwese ya bebie hospital ewo edweso krapa e kumase asantimenta mu na afi ni enya bosomo miensa kame ye se akoye Paul one mantem enso ose edikanfo en sisi edom a ebotwi eba Dawood Herbal Hospital no ebro ajinsamo enen ase so last 2 weeks ena wonom de maami bi ebae na ka ne besi ho no ena omu pagya no ede ne tena wheelchair mu no mu pia na ede ne bewura consulting room bra owura consulting room ho no ena na stroke ena aye no de edi kan na ne fa nyina adwodo a ontimi nante de etosu mienu na onkasa obisa ne say frɛ o say not ho no hwɛ o ya de ne to aduro so no insha Allah yankopon de to me die edosodo enra maame no omusa de ne ba review okay na bra taxi ni besi ho a na security there so opia wheelchair na de akoma no o na o se de bia na de mentra wheelchair mu ono akasa benante na omo de bedu consulting room na ba say maame sorry nante na doctor nhwe obi a stroke aye no emfie pini a wontimi nante wontimi nkasa no maame na nkasa sorry na onante okoha na obaha owie no na bisa nse maame ye frɛ o say no abɔ ne din bibisa nse wo free hin na ba na waka na wanya mfie say na waka kasa no start emu ate kama okay ntimi nua ba obi wo ho anane de ye stroke na kasa atiko ne fa adwojo abusua kra pa ba se wo bebi edu ne de ye twen se owuo ebeba onim se obi wo ho a bebi odano ni daso asenti abusua kra twa ne ho ntoma no kwasem sa nipa no ebra onwu ye ne de kire se eni daso ewo ho edema no omo de ne ba dweso krapa bebi akane na metro fm no wona ye de ne beto aduro so ne ya hwe ne hawo ne nyina de ma stroke ne baaye onim se obi adwojo but enye stroke sa akekewu enwojo na wadwojo no eye syphilis eno nyaaye na equal latent and tertiary stage and I got damage to the nerves no they call so damage to nerves na ebetimi ama na adwojo wo na also enye stroke wa ye stroke adura ya enko but oba Dawood Herbal Hospital ye hwe hu se syphilis no na paralyzing and I say stroke normal stroke na aba na stroke no kra no type of stroke ben hemorrhagic stroke and I say ischemic stroke and no thrombosis and I say embolism ye be hu we mu nyina na ye de na to aduro so enti ye tumre a na ya kyeresi no ene ye nim de yeye enti obi a stroke ne de share stroke aye ne bia no se wo Ghana so wa amano ne eno ane se obeba Dawood Herbal Hospital Dawood Herbal Hospital ye ne to aduro so abriti wa bi enra papa bi a o edweso ye nchen hopewo na stroke na ye no for 4 good years ne ba se be bi edu no omo de ne ko hospital a ontua bio because omo de ne chini a wa bre na we na ne yere de ne ba last 2 is say o what Dawood nkanti o de no ba be kire yen na o de ne ba e de ne to adrozu nim enro ba ya o say 4 years ni a stroke ni ye no enro anko ne papa no ne yere ne kunu no asore anante enti enro wantena huimo papa na sa hye ne che and also doctor me ampa na mini 4 good years me ampa na mini number yedidi djuma no obetimi afrɛ me was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na me ne obi di nkɔmɔ wɔ United States of America enra Oma mere hoy. I said Nra the day before Nra. Because the drew a canna no wu. Adentra onyema na asay. Onsem na say 9 good times. Emprem kron. Ni nyina onyema na asay. Say nipa no onim. Haban kekew. Ya de be abemudura man for 21 days or the abema akoma 21. We di nkwan 21 days. Eno ano no onsem a ensa bio. Okay. Obi wo ho a ofa yafunu
anytime bi obefa yefunu bi na asai anase odi awomawuo owo akoda na we free mu ebi wo na yare ne wo na wodie num yefre bi congenital disease na sesa ade ne bi wo ba ho a etimi sai akoda no de haw ema akoda no jo wo na ida so obefiri mu anase obewu awodie num sa obi wo saa tibie num a oba Dawood Herbal Hospital yede ne to aduro so bridge obi na ne ho ato no ena menu aba obi wo nso anyense ne makora mpo na kanto se sei ono so oba ye behwe ade kuro nti na nyense ne ma because ansa na oba na wo ho be den no ye frɛ bibi endometriosis endometrium no awode ne nsɛmu no sɛ how be mu ai frɛ no endometriosis obi wo ho ane de ye tuber blockade tube na oto kosua no famu no sɛ emusi a ontimi conceive oba bi nso de ye myomata anase myoma mo frɛ no fibroid no yeguma hodo bebre emfa ho no type of fibroid anipa no enya no say eno na si na wo ho kwan a ye de ntu aduro so a enye operational but e bibiduro kan e be shrinking no because estrogen e ade e boa my fibroid enyini nti se ma estrogen no balance e ma fibroid no entimi nyini na e kombede na ma na shrink na afri ho obi de enso wo ho a na e hormonal imbalance e ma ma wo de no mo fertility no e very technical na ye wo progesterone your estrogen, your follicle stimulated hormone, luteinous hormones, and also, as our hormones in play major role in fertility. And say, Kobase hormone no aye imbalance, Obano, Obia own to mean fire funu. Who also be fire funu, but a say, but about Dawood Herbal Hospital. Nyanko pon ade ninti no ye nima haban esen nim de efa apom de ho nti ye hwesa ade wo nyina na de awo aduru eden e de aka no obo nso be fra so doctor ma yi na pa ho na je se dem we check us o me check here se menyem makoy scan kra ese ntafo eno na e koso Dawood Herbal Hospital na de nti na mmemme nyina start e boy mra ne se apeja o apeja zia obi send no message o se doctor apeja o obi from phone so doctor apeja o adenja be man be mawu onam ho oyeti ase awu unwi wo se me be mawu adenja se be man so yentini etua ye totokuro na no nti se ko ba se be ma obema peja na ototokuro na ntimi nka ndwoma ebewu di oba Dawood Herbal Hospital ye de se be abo aponche ne be ma no na ye adura ma no onda ho na do sa bo se ase de daye na de be ma na peja so nti no peja boy mra ne se apeja o baby a wo hwe ye mfiri bia no ana wo tie ye no ye kumase edweso krapa wo fa dweso ka de osu besu krapa old metro fm minim yare anipa no ha no but yare bi ha obia oba nyankopon tumi nti obenya yaresa numbers me 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Monday to Saturday any year juma 7 to 5 p.m. Okay. Yami ensure papa Dr. Dawood ena otene nkano yentwa ya homra na fe abeja fonso emrem. Ba ye mi share don hunu but bi o mo bia ba do so fa. Mi share kure from Miss Ghana menti ase. No answer me sumi sini bi na na yere nso afra wudi bi eno nso mi na na sobo enti ese ye beti Miss Ghana no ene sobo ase e wa ha sei. Enti no hefa na ufiri ba ye. Me pacho ena de mi fifi ase ne bai na wuti ankasa ehwa na sese ma betena pacho na case ni ifri bekwai asante bekwai ene Miss Ghana AK na nasobo yetio mako me pacho masem ni se bekwai na mpansa na mde ase mi free am de bai me pacho na me pedan na meti bekwa CCS ti mi dija sister bi ne afre no uzi se ompedan ni bi mame ti Sunday me pon asore no ana okache me se ma me koro ho bra ne dan no menya bia amo ana me kache nse yo nti me ro me ho ana me besen ko no okochere me ti me ko na chese no kre na Akoma na ne dia obon di wo na mpansa methodist obi be huna ne sobo community mu yankwe enti me call ye no ana o mama konya na one na damfo bi na ho ye frɛ ne donkin o ka kire me se edan no ba ko ye flat ana single room ono wo ne dan na chi ho na flat no
1 year 1,800 ana single room nso month 70 cedis ana obi say am say okura wuniska inti single room na betimi ahai na single room no obi tima a wose ne baye kronfo nti papa na di pick ko bu dan ne gu ne niema so etu no nti a police fo bam na omoye ya na ode na ayi ma no na okoye nti adana meye mbepe dan no ye se semaji dan na obedinka ma betna frat ni mansa me ka se yo ti me ko fie ye se me ko boa me ho aba na se wati ti waje me number no ho no frem se abana bra ne ka che sa na odi ndi wo frem ma abana me sre wa abara na me ko ye ti so bofa car dropping edi mi chinchini be kwa Broadway bebia na japadi wo bia oba no ka che me se maame mepew na me say nana obi ambe haida opem sese me kura mpo me ni ahode se me nya adwuma be opem sese na o se de be enye wono na me ka me de me se mepew na o se me ma me ho kwan na so ne me da sa edan no o de be che me free me ware a na matu fie ho na me se nana ya sempa na aka na o ka kire me se wono wati akonya so oboase nya nkyerem a friend na wi afiko agyan otoso mienu wasa ye education office ewo bekwai no ena waso eguso a wutie no sabre mame san ema mabedwafo akwaba ebiem na fe yemfa second story emetramoso Pastor Julius memo akwaba na ekwa akwaba ebiem evangelist akwaba na re me san emo akwaba. Okay, into what ya bedwafo nyina enka na ye bedi nkan akomente ewo ma bena na afe na na so board ye no na ye wia ye sign the second story e de atoamo eso na sede ye di nkan abone dawura kiremo no Dr. Daiwood ba ye papa doctor say o ma 1500 na me shira doctor ma 1500 Doctor Wood, Doctor Profine, a doctor for no ba no kwasam so mu nya yesa na me nhira wo mu na se presla hotona na ye Debra de ase a nhira bi ewo bia no omo nso enko omo so na se na okan ye kra ye medan so se bibi sei ba ya montan frame consulting room am tie radio no anya me nhira na pa wona dwempa e wona mo a ode boy nhira Dr. Dawud ode boy ye ntina ye gusua ye kan ye sisika no ye nyane nyina na no Pastor Julius Kasano wakai wasi ye nyane nyina ntinkyere se ye wie se eka wakoma kakra bi a wo bia no ya mokọ nkran ye kwahwehwe bi nso ho ebi kan se go farming ne ho ne ma ne no de ye nhye dan ni mu bebresa ye nya kura no procedure no ye emra na kola na wu procedure no ye we sa go farming no ewa no connect we nso be kora nsan no makosolite se found sa nti emra na kola na wu e be free abrochire we be ka wonsa no bebru no so ye so for crime be ba nti na ye gusu a omo won crime se ye su mo matiko e so mo nkon crime ye nua ba akon so support ye kakra na che se ye gusu a e wa ha se me nsa mo bo numbers ne biem na ye nua ba akon dance o de ba ye so na ye very powerful kwa na ye mfantum se be ye be hye microphone crime ye nya 1.1 aka 1.5 ana ya ka 1.5 million ye nimni a ye benya wo ho because ye nua no so ese won kono start ye no enche nti no ye nimni obenya e wo ho 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 na 0599 814 926 yentie adanse we eya adanse a ye start ya ye boa presla ne enua baby edi bi ba ye anwanwade a esi ye e wona brabomu
me pacho me wadansie edi madansie nyina ne se onyankopon se omamu wonhyira esen ogie ampa e na no ma mene ne kunu no mo baaye no adoya me beye ye onyankopon afa so ahyira me amana boro so kakra bi na me de baaye o na so onyankopon de wode ama me no eye millions isi me da wo Ghana a eduru mo so adoya me ye nti onyankopon so am obi aye madoye kesi a wo bo me dan ne so ache be free entuahwe we kire ye se Bible so omamu wonhyira ogie na eyampa enti anuanom a mo hwe Akoma mu Nsem na muti Akoma mu Nsem madansie ni mede we hye obi enkunan se obi eba na se ehia moama na ma yempopo yeti e ma yentwentwen ye na ase yemfa ahokeka de wo bia bakakra bia wa wo bia no fa beboa na kakra bi na mede boa yo na so Onyankopon ama me mpem ti we ni madansie nyame hyira Akoma mu Nsem atiefo ahwefo ma akosu ni na bedwafo nyame hyira mu bebre ontom kwanemu o mani hyira ni musoma mo Akoma pa nipa ba mo de gi wo mo na yenso so nam enu so nti yeso ye fa so na yeso ye nya ye mboa nyame hyira mo bebre na omamu wo hyira echen ogie ampa nyame hyira mo ma ba no kre oso omamu e wo hyira echen wogie aka 1.5 billion 1.5 enyes kaketu asa area said you 1.5 billion obi dwetre 1.5 billion obi dwetre cry 1000 obi koko sika sana bezem che o chese enye obi ani su sika te se ye obi koko sika na ye pe na ye dia save life so ye nwanwa apart from sorry e wo do ho ne Love World Foundation for any individuals bia ebre ye no ye nya asori bia ma se ya ba for de nya se nti monye na mon fan support ye nya bibia sa ye individuals ene ekon kakra bia mo ebe support ye but ye tumi edru baby minimum say ene ne nyina ebi no from sma akoni ye nyini se mo betumi anya se sika no because the ebenya bia no ne ye de tu ye because ye nimni a ye pese ye de eyo ye de no ama wonom de din kan wonom fanko na afei ye nsan prechiri na ye hunu so de make say dufie nsu guso wono akasisi ene womo dufie studios a omo so ye bie dufie onyame enhyirawo ye nsu eguso wa ha kakra ebenya bia no ye nsu be pushi aba na de asoso na ya hwese betumi aboa na 0599 305 0599 305 and 0599 814 Edi abeba eye Mary akosua adem Pastor mamen kind message we was say Marcos please the Mabena deserves it. Sometimes let's be real here, if Nana didn't throw her things away, she wouldn't have voiced out. She need to be ashamed instead of laughing. Erica from Seshi Tanoso Oba Eneka was say wasn't any winning hopa so Nana Sisania man go and tea and come back and answer for and then a young Marasamo were the Edim Koda ewo krono eso enti your partner nsaka no message we na me pese me read it because I am there e fa bi me hu se mabena anya ni da ho pastor yenko my chair tie phone now okay I'm starting from mabena no ho na me de bia me kasa ade yo ha edu ba bia ya na yo a bit offensive but that is the reality ma so our realness be asetena ne abrabo aye boya enko pempa se be imagine nsa be gu ne ti se oba agya no hokro no na oba no sombo na wo nso betimi asombo ama eye o principles na decisions are taking in life because be na oba nya fan back say be kona be ma wona ti ko na akwa ya de so ama me ama na say there's a problem with you yes but as I say we found your master me and net your odi me jawari ya be ma no kodwa atoa and na say you have value oh na no ka kire ma na ayo omo say just say I want me wa me ankwa me ankwa me wa me want me hwe me ankwa me wa mo me nimba abo kro ne adekro article wo say obi ko fa ba o me hwe no na sa adwen no because abaya ukuta osika ko ha da yo exactly a day na aba afraid value your ayo wa dwen say me ko sika me de ko ha da no afraid me mfa me ho nkoma no no fa na nchame e de na be wa dwen sa
anu na office be mo waye oba mua no say me de mesika na hye me ho na be ma na me da che me dan a na yet ma ye oba mua na ani obayi ni magu obo say de odi aye wia because won say osu ni mfaso osu won mfaso say de o mfafo ma ha dan won so be ha bi ma ye be sere ma no ani da hoye papa yo na monya o ma abna nkwa no de adi o odi adi nkrofo a na nka wu na nka bia obetuma chance papa me de sa de nso kwa wo so fole ma no e ma o ye se de o pese o ye de che o enti me ne ge ne ya adwen se papa na mfa na anenu ma nwa bonten se de asa ne ya abamu a bebre da so te empatry bi ne mama bi edu omawu ma o ma ye di kake o benya di enti when you aba be abonten be ko se menya kwa kape de medi abome yen so wa kanye bribi na ma yeti ne gina bra na se ma abobra abasa se bi odi mema nkwase asem wo mu di bebrebe krom he ya de bia podwa ani ade na nketo atwa ba mo so se mo nsore enti ma amemra ayi so so ma papa ma dinu ho ya pa 65 years man oso obokura ete adia pa na wo giri wiase bio den afa de wo pani wiase a enti no yemfa wiase nyina ma wona na sobo a tese wo de bonia na so de bia mekase ka wo bobra na onya 60 years kwa wa ba reta me ma bonia wo di bia nka satan no eche opa ata no ya de fa mbona tem because ono wo bobo ho pe head na ko na wo di san fi no wie na still na wo so ye bonia ma na wa ni botaya wo di wiase a oba ye no na no so be mesre no me mpase ma no betia no waka se o edan kra ma ba but ade odi di abaya yi se ye ne ba wo de woni na unconscious ye bia wo edan no ho se si ya yeti yi ade na wayiri ni omagu abontement ya se nana ese se uchiri ye mu se de yenti ye magiri ni omagu abontement man ta dan ni mu eniye fi se ye wuru from so bi akola ya ye ompra onye yes se woni conscious se me no be da boso me na me de dana tel ana boso me woni ne da ba akopa no se 29 days na aka no ono wona de wo ye gwabontia eno so ntiase ya ntia si ye ntia abaya no na kompra twen wona ade ase ne bo ana wa ba betena dan no owu si afedi o se me yu ni ma twa o pasa o kira sen na na pasa o kira sen so you soon at I think I want sanity don't you know nka ne podwa sa enti sa firo so no na biem bia ne so fi mi dam ko sa na ani ye ba o ni wa kire mu di ntia amamra kro ene sabi ensese ye bia da wiase e kire se obetuma fo bi ba adrafa sa akwa we so no na wa kire yase anya sa be bia mra da bia na ye de beto na sobo ye mpene to mpene no a o pa akasa mane nkotana ne ba mu boko nwe no na wo bibia kwa ye ma ye ne nya adwene se odi be fa sa akwa we so wi ase o se ne na biem dia ne ma yi ni ma to how dare you say obey sa de no how dare you why you from so no nche say onso fa sa akwa abon no so ma mesre na sobo eni die kwa so omomoden na omfa onsisa baya ne no ma ngu bebia se so de guo a sonje ba ya penetom panu na nsu ko na totoi na wayi obi enioma de agu abonte o ay okura sa wo se da ma obi na ma wo ji a ye nyina sa akwa no so se fansa wo de chem na wa wo se me na ka me sa boa ma ji a ye nyina sa akwa no so enyo ba wo na da abunu kwase wo nem ono so atil dem na be fa sa akwa wo so mesre na nasemo moden na yi ento yi on se saba ya no mokugudie mo no ma na ma na so nyo no obi anka nche so ne nkonkoda obi anka so ne onye sa obebu ne wiekun de bia me ka kire mo ha ya so nya me but obubu obi agun kwase be nya ho ubewu ha Marco memfa happy birthday ma Prophet Lucas and any birthday the Roots of Jesus Ministry ano ewo aputuoja papa onyami onshira pa na onye okese na na ya mpacho ne picture no one farm to so ama happy birthday papa men to aswe Marco unse ade bia ye nhyehyeye na empanimfu bi atena ho ahyeda ayete se ona woni bie no o take advantage of them unse na sobo se die agel ne ba ye na waboa ne hu because ono an okuta nkola mienu eniema mu nkoyie e ma no enti kakra wo no de bepe dan e na wu papa yi wu si pi e ka kire ne se open no
se wan kasa wo pena na se ye ko handa ye wo fie wafo wuduru ya no na wo de mrato wa ma bosome wo betua sei afi wo betua sei owi a waje ni sika opese wo ni ye bibi kura wo beje ni sika opese wo handa no na mum ade a eyisu na ye ban adana na sobo so no eni ade a wo ye no enti na ekosa ade no won se ema na omutiti fie ho ni nyina no bebre wa ye omusa o enye won kwa no de ye no afi na nyame yi ni sokrata oh eye ade a wo de ye no enti se na sobo enye saa na wusuban eti a enu anu no ababawa menna me hunu wo ena me ka se me pe wo enti se me ni wakọ na makọ akoda na ena wo se wo ne me na bia mu a menna me de dan na ma wo ye hyehyeye da bia menya wo awe nti ena me de dan na ma wo se betena mu free enti se dia wo se wo maamu mame a na waka atumu a ene na me so me je me dan na wo ne na kasa saa se ababa wo we se onti ase dia na ene wo hunu koya de befa so na emu wo sikanti a wo sie se we ya wodia watumi ato asase asifie nti asisie na ye wo de ena wo hye de ye mmaba wa ne saa because omu ni binti because e ma na omu wo bie no omu ba na omu be han omu da ya wutumi fa sa ansam fu wei afọ omu ani so se oba wei te se oba na oba muwa wo da mu no aburu wo anka wo de be ya no aka wo de wei ebedi no uye ya wakeka ne simu ehunu say sin na num say sin bi ehunu no e na wo de saade we ye di no oh oba ye no obehind ne dan ede be bie mo se ne pe wa ma ne dan e na wo timu wo wontumi ama ne nko eti na na sobo ade na wa ye no wa anya ne ye kete emfa saade ne ntina kromo anya ma ne sa wonsa ne ba nyina edi na chi wakase nyina wo bo ne ba ne di wo de saade ne ti kromo no de di mmaba awa no eti na sobo ayade a wo ye no ekuro ne so wonsa ye fra wo a wo mfa ene de wo to achi wo wie de wo ko ye na apem woni wo kwan se wo ye saade we biem na sobo fa ne nioma gu yie ma no wo mpe na fa ne nioma gu yie ma no wo je wo dan ya fa ne nioma gu yie ma no ma ne mna mesesa ne nioma ma ne mesesa ne nioma asesa ne nioma fa ngunsu omo kwa ne wo chire no enye de na asesa ne nioma edi gu nsuo ma nsuo kataban ya etoi edi buru ne saa sai ne nioma adai na wo ye ne saa na wo se de bia meka me se eya ne mema ntiase ade a mema pa eya hamuo amonkwa na ye omude wan fa ma wo mu ade wo pe no wunya udi eya na meka pa se ni se ne menya adwene ezo ade we se wo ne menya adwene be me bie no wo be se wo ba pa wo se na ho ofentia oba ne nam me ho saa ntia eya monkwa de yia ne me wan eye wei enti senka enye wei ntia anka ade na sobo wo ma ne ntina dan se wo se wo miemu ma wo a ade ntia ye ne papa mane ntina dan mu se wo ye papa oh wei nti ana sobo bra ho enti se sobo nana nsem hunu de wa mu apedifo bebre di nsem hunu omudi nsem hunu yesi gas ne enye na nso pedifo ni di nsem hunu ugu hu animu asesa omudi nsem hunu esisi gas no na wa ti akonya bi aso omu buo respect wo mo ho na ka we ye ya na na mu dam balo ka de ya wa bodam jimi na wo di toilet fee odi ga ya fee no wo wi wa beji nsuo fee emide de mi hunu bi da wo tutonga sa de da che apa mo wo yiri 65 years apa akotra ma asemunti muye nana ya baba okay di etie bia ya baba na baba wa no ya ma win sisi no because we see onko court we nim say we ni court sika nti no so nfa no obu person we sisi wa na fa me court ade evangelist sobo ma so abusu apanyin papa we pa abusu anu wo trouble jimi pa panyin 65 years awu jimi oh mama edru baby a panyin jimi anka nso wa jimi bebe wi ase kor saa de be kono me fa se panyin jimi anka nso wa jimi na panyin de ye nkasa nkyira no na wa panyin a wuti fie
Fabro me tum kwadafo. Ka onana no ba won nche na wutu wonfo. Wo de wo dan na road ross. Wo de wo dan na road ross. Na wunya ni wi a watoto mi magu abate se wonko. Na oni ba bia de ko. Wọ́n ti mi fa nkọ court. Fi se woni lawyer sika. What also akọ police station wo ba mfi no. Akọ police station wo ba mbu ano. So no na mama mi nim amani mu emra no e chinkitenkete enchi akese. Aha. Fi se bia na nanso wo sika bia wo tua to ba bi. Ema obi gina so eka bi ma no. Na panyina wonya 65 years. One dey draws yayo. So dey draws yayo. Onim guase na aba no. Na obi di bi ba ye wo ma na o baba no a wonu gira wachi ma wudi nkwase asem. No gira wachi obi di bi ba ye no. Onti ase a oni papa nyina amra. Obi di bi ba ye wo mu. Abrabo te se ro ato ball aboda ho. Akwara ni kamafo. Wo ba kwala mienu ka panyina adwene wo trim. Nkokola mienu kwa nkomu nya omobo. So no wa jisika no we me nyu sika. Me no bada fa homa me na me fa flat ni mawo. Wo je the light bill, wo je the water bill, je the toilet. Wo dware a wo je aba. Aba. E fa na ya sa nyambransa mi. Na na so boy esra wo. Ofunu mi nyin ni bia wo de akosi charge. Wo kwa miss cross aba so nyina no frɛ. Ebi esi charge. Na se si charge dia ni e dia abakọ akofa. Na wo ji nyama we nyina road ross we nyina na wo ni light. Wo de charge wo phone so esewara. Okay. Let you see anka bi nche na chichi de pen mo jaro do abi nsuo frem. Jimmy Sampa no ni ya no ye independent. E was ye bu ye ho. E was ya dream do. Ah, wo mu wo sa na e be ye wo. Wo kura wo sika de koto ade. Se me de me twa me ko je. Wo ho ma me na fast ka no bi mu. Ah, e de Jimmy Sam na be ya sa. No de kwaje dan dem. Wo se se asante kasa atwa ne friend ne sen. Twa. Ah. Ya ka vagina de ene de ene e ya brofo kasa ya abrofo. Bro, enye kasa ebo oba ni anya me boy mo ma nipa tutu di. Ya pacho. Wo se e friend e twa. Ah. Mo de professor na police ya ka de anya bonne. Waka vagina anya bonne. Ya ka to kura ba dwese ya de ade. Obi nti ase. E bia nanum se abo dwese wona no. Nti ni na ma bo no. Oh, abusafo. Wo buo, wo ye oba buo. Mami we za me ma we no. Wo nya sika no kwa ore ko handai nanaje o me mpesika no me no be dance am de ama ene me ko dan yen na aba ade afo na kum kwasia enti mo hede sa mane na na hu se wo yo be wo sombo ko ka so no be da wo se chia sumba kwa mane hu se bi ade bi da wo dia bono oh next time panyini bi amani tua no ba bi owu o ya so na on there oba wa ware nkwa no pe adalo ge ba ko jira ho so papa edura no kan kwasa se na kwasi machine su asset ni nya be kasa edura wo hunu ge so twam sa ban ke twam ba na ni so na so bo yesraw panyini muni woni ma sesa panyini muni mu asesa ye wie ya afre okay ye ntie o side of the story okay ababa wo next time suenyansa ne bu ho na abomode anya sika kura ere na obi do yakwa na ye ze wo 1 million kura da bank fro na nanka so no le fro na ye yan so atwetwa so na wo plasika ne ko handai obi se ma me no dance and for se ayi toilet kane adware Canada wo juna usika crash so yes ready say empanyifo bi ba wiase a wo mu hunu nyansa enchiri ma mu di betu yafo dan say na minim se Ghana ha panyifo bi no wo mu nyini a na Jimmy nko a ka panyi dia twase se trafie na mafutu ewade hunu mobo ana me nko a chese asam no kwa me de ame adwene ni nya basa na na ya na enim se adwene ba trima sabi e nyansa so ana 60 plus de adwene about me pese megie di ababa we kan me pese megie di because enyantie nana so both side but ade na se me ababa we mama e fa ba bi me hu ne se em so okopeda otete se oh papa ne de okokra na se one ne twemp na kakra o de becho because me ntiase se ukra usika
eko han dan na wawura ho na papa ne say mama ne wonda eda na onso ne na da no de dan ama o say oka say oka che say papa ne ka che ne say oh anajo na akran konko fa ne ne mambra so it could be obi ka bibi kire no enti okọ no okay wo kreska kakra de na enso so no na enye amount na bi obetimi de atua enti ene fa ade na beje fa to beje golf ne ka ho de a na che say no de be ma na wanya dan adem na enso ni nyina mu no papa obese ne pe say ya mpa de a obese ne pe na oti ase eda na papa ne ye ku ye kokoo yesra ye ti ase ne de ye de ate enti de menko ana on say ebia meka say meka say o say obi betrese ne say we enjai papa na eno na ma ono kra no otwe ne hu yes anko nyanye na adwen say wo betwe ne hu ko taa hu enya fie edan ya dem ne beda akwabu so obenya ku bema enti say wutiwe na wunya bema na still ono okọ ha papa no hwe na sabi na show mu yende pa in fact because said a man is back on who of your nyasem ketwa na minim na nakra wo ye de mesre eye dibia bi amama ekura wa nyasem ketwa enti mesre say ya mpade anana ye frɛ wo de ye wie ha kra ye frɛ wa afa na ma ye hu no kra ewom na baba wa no sesika bi na wo pa ama no amane de akopɛ edan ni bi atenem na wasoma dwowo a wapɛ bi amane no akopɛ ba bi atam wasoma dwo nyɛ saa de anana sobo de aye de ode bae no ye be sobo sa okay me dan say na na ye na wote ne nka no wote pastor Julius na banka na na kua kokwa wote ne nka evangelist Samuel Mensan so ewie wote ne nka yenkwai na ye ne nuaba ama entoaso ewie a ye the second story ebeto aso obapa mommy yo enti obia enwe metro chips afei na ba ede papa bomode ya ne tobi fagu fie ho no na re nkwada no so ni je ho na we no obi bia se de wapomode tie bia no betimi a ribi enam artificial ne ma bia nim kala basa bia nim asi kire ne kakra bi ene wo mu flavors ne gumu ahodo na sweet corn chicken peanut butter and cheese ebo no da from 2 Ghana cedis de obeye bia 2 Ghana eno timisra oboso mi asom na wudi dwa agu fie a groceries no ya fa metro chips e ka nkwada ne panifo nyina ene je hom kase mayanka ena fei kase Angola Junction ena one warehouse no e wo 0244 433388 0244 3388 Home Sweet Cereal Lagoon Mix aso ya Tom Brown wa ede enti bomode ne tobi anopa breakfast no ene ye ntani dia bonte basa eti Tom Brown wa ede no obi abedie na amoni age ho no ya no to Home Sweet for die ni bi anopa pa wa ba tai wa ba sima so de ya wasaka kreb na de sija so ebeto ebebre wa che ukunu no mani abusuane nya na obi anya bi de kama na afa ye ko ye nwuma som mudi bi sa no a ahonde ewom no edo so papa obi so akolestro woni paduam no ete so kra ede maum edum ubenya bi ato ewo pampa so afa poku trading edum pizza te ho nyina ebi ewo hom ko ebu akwa offense tano so ena tonsu Home Sweet Cereal Lagoon Mix Tom Brown ubenya bi 0246697358 0246697358 National Sonsa Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center as wo hoidie ene de wallpapers no wo mu de siesie de mu mane efe papa ne one room bo se no wanya wallpapers a efe de free Alaska nchen edura mu a he no ani 2000 say ya e kama papa bo made na so pabi na afa siesie wo dan say hotel ana say offices ahodo edan bi apagade esi wo na wo pe wallpapers ya colors no egumu ahodo designs a wonya to a wunhie bi babia bi mu a ya na wakọ Alaska nchen enoma ni nyina wakra e de frɛ mo no ne eno de aba Ghana no ti wode abrochirem ene abra e de abra ye ewo man Ghana mom wonu sa tonton bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals ena fe waterproof chemicals ahodo ni nyina stickers papa nso ye benya bi ato ewo Alaska nchen sa nneoma bi ena wotonton de ha ho nkonkra ni ade bomode abra kumase adum ha ya Mrs Anoche Plaza Alaska Star Enterprise ebe tuna tufo bom e de amount na so aton enya ho emfa so 0268419596 0268419596 Baheba Center Sabra wutie me wachi bremo etutu enanu ada wunya akwanhia nti ugina ho se ya wahwiga so hono enanu moto de obi hwi ho efi sabra no wagina ho se ya wutimi sa fane nyina wahwiga nkasa no nyoma nkoyie bomade enko nam se ba ho de wo mo ye nkasa eni no mpemu adwuma papa
cancer of the bone ho nko na omo nu papa ene machines a wo mo eni to ase yade bi so e fe say arthritis aha wo de ya bomodin afa ko ba so yem nam say ho de wo mo ye expert pa ya wo mo sua de e de afa sa yade no ene na yaresa e ho wo mo agi abasobode wo manga ne mo e ba no woni a e wadru e de sa enumpe ene nkase mu yade ahodo bi e ka ho say stroke go no adamo afa etwere fom yade yam cross stomach ulcer ne mu mraye ene yade ahodo bebre so wo mo nu papa wo mo edi to ase kumasi ha ye be ho no macha kwan e wa tonso agogo ba bia agogo hospital no e wo no a e kire ho pe e na ba nso edi dwuma 0244 083482 0244 083482 Kovi organic tiger nut powder atadwe ya wonimi ya mema de charge on matre e ma so so yi bi sa no asa da bia na tenka no na ejina so kama na brofo me I'm not in the mood ni ade ni nyina na chese ye jai ka e wodem ho e no ti mani mema nyina empa bia we no ya atadwe e na won ma hata ne kama ayamu a bibi fufuro bia emfra e atadwe no nko a e no ane se wo so de da bia no a ensuo de no asabi na de afra na wabobo eye mani padua ne pranya sanso a aduane bia wudie bia se ye koko enkwan bomode na sabi efa egum vitamins e wom no edoso iron ni potassium zinc ni sodium nyina no ayemu ma eno tini padua ebeboa ema no makoye ede ama eboa ema wo ananse wo so atie no aha ne wo hyehye kama ebi nso na so kase no eya abro so a ni nyina no eya tadwi ya wo mode abai bomode na epabi medical dia to anim se mo sexual libido no eja no adum na se de man no ayehye no dodo na tenka na tekwache na so very necessary bomode apabi na che se atenka no emra na wewe ye ba pemfo anawo makoda no fo kura na Kovi organic tiger nut powder wutimi dibia e hawbia eni achi Premium Nutrition Limited woman adiaba edwama so Poku Trading edum ebi wo ho Fred Men's Herbal edum Wisdom Amachi Supermarket e wo Tech Junction baby a taxi rank na e wo no wo so e wo bia won eton 0200777277 0200777277 nana ye bi ese braguna saman eweye bremo abrabo no niam ankoyie aho akwankyera hodo no ye bi ene akọ asofo ihu wa ni ahya wonkom ena we ne di wanim ena we ne ye wuse ya hyehya wonkom akeka zembebre na enso solution ni ade na ema babode akona na ye bi wonam spiritual problems no solution ni nchen ena wasafo ni kura no babode ni ohiri wo de emfama na abrabo no enkoyie aguna saman ya si wona na ye bi junction no so 0243134535 0243134535 Health Alert Clinic Let's Go Herbal ehodi hair organic product any herbal nkwa eno mo tu yade ase emfidie kukudam so ewo ho eba de se efi na adokru ni padua no a wonom ebetwiri nyina kama ama ni padua no etimi ade no ho physio nyina ne massage wonom eye bi na ba bia wo de ulcer yade kwa wo gidie se won sanfa mafie eye Health Alert eno ti bomoden fa wo ulcer yade no ekọ yade ahodo bi etisa hypertension afa bad cholesterol gono syphilis namusa yade ni nyina wonom ewo duro hu ade biara da na uwidie mu ehyehe wo kase ato adu bomoden na fo ni kyemu ewo Health Alert madina kaso apokua se ashaman ena takra de wo fra enkrabata ben won beche na fei watimi akodi ayaresa 0242518893 0242518893 Bell Park just perfect bomode se na de sika na bi ni ho enti wo to ade atade papa ti wo no a eye kama eda moton na wo bia so modu sampa we de eda nso kura every toilet rolls ahodo ho no eye Bell Park ena de aba adwama so ebo no so eda fam eye kama wo di siesie ho a how bia eni akire afei so wo mo award table napkins ahodo packet tissues and fake kitchen towels wo mo kitchen towels no emu odu water paper wie no asade anu nso machimo na wasade paper ene sika ni ho etunya bi na wo tade a ya no atone papa preko Bell Park just perfect 0551 14 44 00 0551 1444
Newart Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Dr. Nitrima Bobil Papa was Shian woman Shia dear na debia one mu shia dear and your bakwana scientist one more year research and open year number assuming na 1 year research nam say we every mu de he ya dear no eba na guswa eba na Newart so abasa ya dear ni ba ya enam sa brebia one mu shia dear nti na one mu so no e de amaye enu ti wani etaya wo ya anasa wo ye obi a wachi etaya wo ya papa ya na wo de akwani nansan so ayo wisi huna de ani nyina no doctor no e wadrum eba ne say diabetes stroke hypertension any typhoid ulcer ya de ani nyina anu wadru e wo hom afei anum nka ne brofo din de ye fan halitosis na so anya kura eba ne sa anu ana confidence level ni nyina atekofom anum nka ni nyina doctor e wadru ya wadi etu ase na ba bia wo kwa wo pentafo ahenasa ani je ne adanse die be ya o chefa doctor ni mwakache eno ti ya bone mra ne say womb and penis repairer wosiesie ma wo de kama ema be ma nso wo be ma yo no nyoma nkoyie no wosiesie onti awo ho asema wafo no mo fa moni exam and crime photorama no e wo circle baby a go filling station e wo no a ehwo na photorama no so ewo na ehwo no wo mo ne NS chemist ene di enhwe ene ye wo emprempren doctor no ewo nkran anopa no so ne fa no tena se enwumre no nsia wode nwumadie no ekwa wiye eno ti bomodin kɔ na atoche ne wo nkran ho na yade no wontu ase efama afewo kumase nso a wo mo krabata ewo atonsu mu na ko junction wo mo ne adansi wura bank no edi enhwe 0244087687 0244087687 wo fra pe doctor penina nkasa ebeje so na wo ne wo ato akomodie no esom Eve labor part ama bata nyina aye guy apemfo no bomade awode ma na wototo no bomade so beto Eve labor part e de atum enam se midwife for no nyakọ na wo mu bie nuoma no so no mu sampa wodi Eve ene ba wo so a wo be hwa wam se sister wo ye guy wo swag Eve labor part e ye kama papa aguma hodo mienu E plus ena Eve number wodi be siesie ho no aye wese enam se e 100% organic meat no e how infections bia e de chebo no so eda from eda moto kama obadi siesie hu a chese wo ye comfortable papa 0550 000990 0550 000990 Grow Fine Herbal Tonic moja dromu super wana se wonu mu na ho wuntumi ni die bomade ama wonsa enkabi wo so a wotena se a wona se no nsa na ya utitiriti anasa wo kwa wona so a wuntumi enna no bomade ama wonsa enka Grow Fine moja drom enam se moja dro papa obia agye atum obia timi enum bia enkofa haw emre wo ba wo kwa fikyira eba boro so anasa emma kura anasa wo de ne ya wo no bomade ama wonsa enkabi 0244596532 0244596532 Ela say amahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumade no anu aso eguso awutie no yankọ na afa ya ne second story so enkwatwetwe enkomo oba membo hawie na pomte sen wudin nanama free hina bai kase awie ma wie de bokos no bokos a yentio mi hu meme bi wo kase wo fe no kwa mi aban ti wo me na aka cha mi se woni di mo pesa woni metina am ga say da bi me o wayere timi ne ne de ne ntina no so oni yere timi ne ka ho asama no so da bi oni yere na ne no oni ntama ya de ati nti se oni yere kra bi ti oni bla bi ne nam no yi bla na dance na bla no so ya mpa no wayere de na so se na se misi ma o mate wo montam na misi o mate nti me ne tena 2010 mu no ani atena ti atena ya ura 211 nim ti September ni mu won na Nsem be mu na me ka kire na so wate ti me afi di mama Nsem ko ba mu vie ya ti kama hwe ma e o ma no ko fa 20 cities 30 cities na je me am abla kwa miska na enso because aba kwa antinenta akra na de no kra no endu ba bia na imi nti ameka se tu ameka me ma ska just kana no wadi uhu no uhu ansa ko fa 20 cities no de aba ti sa nti minya 6 months no na me ka che me blase se ni na e kwaso nti one bla na de enkasa mame no so wati ti me bla no friend sa 4 times me blase wa ama nti hono ana me ko no ka che Nsem se ko scan nti o ma me scan en fa nko ana o se ye nti anka se tu ane ka
not my number the quality. To some month in the song, you know. We call if you're yes, what to find when you to me, I wouldn't call him cry. Tibe 2 weeks time, and who's a warba. To yes, we have to fear a crown. You know what tears a crown, consider or baby so at tears a crown, you must shame me. Miss Black, I'm missing the I made it with you many. Timothy, one or no, small will be so. Remember, I could some of them say, schoolboy, actually, when Michiano was school more. Around 6 o'clock. Michiano. Because I was saying, Amo. Since I am me to cry when I'm saying, I send me the one coming to me to cry. Next house, no, see. Since I'm more on a day. On his way on Fantini, more on a day. Near the Waba. Ain't you know, Cecilia, Nsem. So I become one someone and no, did there. I mean, but in a court, Waju. And Sana. Is it on where catch I was saying? Nayira Waba. He said, I know. Nsem the Abayan day. Fanuko Waju, and San Waji Nsem. Nsem on when you send it, but the Abayan day, Fanuko Waju. Waju for a mamma on Padas. Waju for and a mamma on Padas or mamma or Kaya. Into a casano. And says, I can't damage my tea. Then so what you for Manamuko and Sabio, a bit chance me chambi. To me, no commit a handle or no, I just can't call a chinaco trust can. To one old Tottenham saw the trust and enemy say, a flan and Bema, and then the zip patch. We are dying. This one is running a flan and Bema. Who's on the shore? I know what kind of cotton in the show in our home. So more a yetch the one. Yes, me no more. Now see me. Don't be Papa when you wicked. Papa when you wicked. Me, Papa when you wicked. Yan, sir. If they are, and catch them in a woman not dying, you say no. Who's would need a year. Now, what's the Aqua I'm a year bent to the Kowaju. Into a cancer until your bass and Sarcados, Missum, into your bass and mamma, and your back chairman. A high up 87.9 FM. Wouldn't we sank out to cry? Utui, Nafe, who is so best saying before from Eddie Aquaco, ye be more baby, no, we are catchers and me knew we say no, Fako Wajua. Wouldn't we sank out to Obama, Pastor Judy or social many, the more heavy. Yana Marcos, Medafo any braba, I Marcos and Yabre, Asebu. Anne, Yamaha every 3P garlic mix. You're back what 3P, so I'm trying me home. Said your country was one in the giant and Yano Cressa. Near a high dine or the quiet coach to come. Near a high dine or the quiet coach to come, no, then to quanto quafa gave you an ampansa a friend, Grace, or Nintin a man in a corner, in Tibet action. Tis of Mambi of Yanam and Quatron in me a call papa name. Tia kopa penini ma ekokache na chese enti ase anya dwuma enti adan wode abufuo ene ade achi ye no fre ye nyina meeting wo ne hoho yakotena ho no obi ehu asem a wo kan ye ne osori gina ho a ubo ma me no papa dia no obo okrom di no atena se ti ye ye nyina ase owi no de ne picture tete ho picture ma yeso obi ya anhwe wo hira na ade ama anyonko no ahwe saa ne nyina ya je ne ye hwe ye na o ma ye epie ade achi no asa free meeting o se an ye betena fie ono bosumi aso enti fie ho no o betena ho a onka emre wo fie o nche na nya gi dinosaur otena ho wi a bosumi wagi adwaye fie toilet bay light bay na light na nso fie no ye betena na otwe no ye twa light no enti o se na otwe na ye so light ye beda light me ne me ma mienu me ma ni nyina ye points wo dan a ye dem enti me ne ma no 2.3 am se nana sika we de me ntwia because minima dia me ye no ofia mbetwia sa 2.3 no ene ma ko so ne me de ntokwa da bi osole ene no abegina oponanim ene ewutwa ma no akacho sa damboloka nti de damboloka me pa sha na so ye de an ase ache so waboda magimi damboloka waboda magimi me pa sha ene damboloka menya prio
wabɔ dam agyi me 87.9. nti na me sister bi egya wana me ka se na dam bolo ka ya no kan ya na kyerɛ sɛn sɛ no ogya hɔ na ɔba hɔ na ka sɛ na ase dam bolo ka nam sɛ na mpa kyerɛ yɛ mea ɛne na dam bolo ka na ase ya kyerɛ sɛ ɛne na wabɔ dam agyi me nti
te phone bi wo nema bra wo nante edura wo hia eye 3p garlic mixture ye number ni gie ne free nsisi a bi America say you person ne doctor edi nkomo number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture eye dura say bi hoko hospital am ya ka cho say yare amebobɔ so yi bi a wonya bi wonya siche yade wonya mojabroso onsano na ititi wonya stroke yare bi a wonya bi a wode akɔ hospital yema wunuo no tie ne ye se wonum wa aduro no a yenka se gya aduro ni num na emom de oba ni se wonum hospital aduro ni hwie a no pa aduane bi adi 15 minutes time obetumi anum 3p garlic mixture ebeyi adwuma kama ama behun se aduro foforo bi abani paduane mu a eboa opa medofu kuma se ha Ghana ha baby ya obo pharmacy shop any herbal center bi mu a obenya 3p garlic mixture afi samria ye wodun July mu e de awo na enam ehesa na e de ewabo abre ibinom ena se ewia nso bo na emfutro ba etumi de ewabo enso ba afobo so bo wa no obekọ hospital doctor beka cho se wanya asthma ana ewa ne chance yenketenkete saa wonu aduro bi a enko enu ntimi do foi make am for 3p garlic mixture e di amount o kai se mre bi ye bo adanse die bi wa ha na lady ne se wo kwa abrochire awa na wo ho no e ma wo chase bowa okọ hospital no yesi eye asthma o ma ye to 3p garlic mixture e de mane no ene ewo no asthma no ejai ono ye recording e de send doctor say the 3p garlic mixture ye dia mano no eburu na adwene nti ase so nti yemmo emma nipa hu se 3p garlic mixture etimi to asthma se enti so obi wo asthma onko pa adri bi ntonom na ebeboa no pam na di ho adanse afi obi a waye dududu wafu aye kapu wafu aye kese we say you are bloated efuru na ye kese obi onu odigi o oni di yo efuru na yekese srade ebetumi ayewsa enu nti se wotie me ahwie ya me kan fu 3p garlic mixture ene dia ma se wo sha se onum bia ebebe ne fat ni nyina ebeyi srade ne firi wonum ama abre bia no bo se omu aye ha enye se omu aye ha se wo fon wo se no waye dudu no obetwi aye kama se na ewo se wo ya enkofa ya re bia emfa emrew afi obi odwunso ntentem se wo ye oba se wo ye bema ka hu se wo dwunso twa no se eha bi ba ho a etimi kofa Johnson tentem e de brew ena se wo Johnson tentem so a etimi kofa ya re bebre ene brew etimi wani su brew etimi a wo fon kire se unse wo na obedwunso saa ansa na ade achi awia nso so saa etina wo so tia na eti anadwunso wo da e the same thing ene be ye wo eti wo se wo si ho na wo da because anadwunu wa na medofui 3p garlic mixture and American for the amount so wo sha se onum bia ewurawura entinimu na ye ntinimu adwumenti no ebekọ odwunso twanum ama se yare bi ehyem ana aboa bi ehyem a eye firi ho amonya fa hodi afi wo bia wanya diabetes wanya pressure edru American for the amount eye 3p garlic mixture entina me se wo de frɛ doctor ka che doctor say doc menya pressure menya diabetes me Johnson tentem me bu minsa emaye me ba wasa e wo hono mo na me su brime na ma yemremre me soro no pa na me hu dwa me edru ebeboa e 3p garlic mixture ma mo ya wie so ne no nche se 3p entimi sa wo ya de fred doctor sisia ne ka kire ne se wei e na eyo se edru ne beboa wa ye be ka kire emwa wo nso a yebeka chiro ye number ni eji ne fred doctor sisia ne no eni 3p garlic mixture no ho enkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 o kumase ya bowra kolena heba dani heba criske heba o de okwa wo so pe 3p garlic mixture ho eye Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise wodi wani kire enkran okan shi so a obenya bi ewo Kingswalk Kof Sam ena Angel Heba Ashaman eye Ekus Pharmacy Tema Community 5 okwa Little George ewo ho AA Mensa ewo takrade wodi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture na edru no de empene se wo beto na wanom otona wonum nko adia
wobɛhunu sɛ aduro papa ɛne watɔ yɛde nkɔmmɔ twetwe no AC no mame fa yɛ number yi ɛma ɔne nti adanse kakra bi a amanfo AD ɛde fa aduro yi ho yɛ number ni yɛgye abere yɛkɔtie adanse amanfo AD no because ɛtɔ da yɛba na yɛbɛtena Akoma FM na yɛbɛtena wɔ ne TV say na sɛ yɛamɔ adanse amanfo adi ɛde asɛnde doctor no mu so bi so na doctor aduro na yeo yɛde ho adanse yɛ ankasa ne yɛse bɔ ma amanfo hunu sɛ 3p garlic mixture ɛyɛ aduro papa to wode agye number no ne yɛnkɔtie adanse kakra bi yɛba the number number is 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kaisa aduro no eye 3p garlic mixture. I'm today. Let's see any power here agree. Let me share of course. I'm a man young one. I'm going to papa, man, no, Garrett, no, you are crying. Yana, near the new mood, dear me, no, Yammy, so any demon with the dick a cabin, I'm no good. They say they're going to see you, Jumano. I think Kunya be crying, in Shamu, and in Shamu, about the ya, so, yeah, Mama, and I said that time, and that's no problem, you know. I can't say Kumaya, you know. Mama, Pastor, the boy would name herself that AP Garrett. Ewe juma indendensa na me so mo mabaso ese nya mi sira mu wate na me bless ye juma yi na me ma ne kase ko tun se be kase ye bra any sen last week ni ye Friday ni a week na me ti ho ni ye se me tiri mi fa nyina ese de edudu no na ge de me titi na to tie me ge de me titi e wo so wa ye draft to adwuma da na manu mura nja manu mje bebre no se Sarah na de na nko to 3p en check we na ma ko so ayi Onua TV Akoma FM ya no ye Donald bet da ase bi me kan bi da me yes ɛno ntimidɔfo ɛyɛ 3p garlic mixture ho nkɔmmɔ ɛne no edi no awie bonra pharmacy shop ɛne herbal center bi mu de ɔkɔ a wo se wo pɛ 3p garlic mixture si ama wo yare so a ɛno nkyɛ sɛ 3p garlic mixture entumi ntu yare se ɛma je number yi ne frɛ doctor Sisia doctor phone na yɛ krado a obɛgye so number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kaisa aduro no eye 3p garlic mixture okoto a ewo toam tiaya na wosomu ye dasa ne no be se hia besan ehia bi nyame ensha papa kunadu ene etene nka no na ene eye ne ankasa ye toni enke ewre ye fi ye birthday mo kan ye fanto so Kofi to ne ye toni birthday Anthony Kofi dua ai ni dino no Pastor Dr. Kawe afu honorable ka ho aka Doggy man aka Doggy man nti ono a na daso no ya no kan isme ho na wo mo produce kakra nti happy birthday enko fama Pastor Dr. Anthony Kofi Dua honorable nimra ne bebre ya Josie fashion we won no national tade amedeti ya Josie wokumase bom so oni meet me the spot and the hwenimo wedding engagement or dinner wear Friday wear office wear me pacho nia ye dia paso simu twitwa pempem bia no ma Josie fashion empowerment dia me hye wa ha dia me de kwa sorry dia me de kwa ye bibia Josie and pama me unu se me hye bia kwa hye bia ofe unu bi wa bonte na ye ofa ye twa na efa WhatsApp Josephine obepam me pepe pabro chire baby a wo bia no enye barrier Fred Josie ana WhatsApp no e was 0243433465 0243433465 Josie fashion ebejo so sanso and she's and so and ama me ring kama e de ashaye makeups no she's e Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil no ne din hwenimo Rayvon Brace di opebia di abaso curtains ni yakene nyina no wo de ma she's enye bi fama baby a wo bia no obaye ne pepepe na fe ye de atoa o friend was 0249 155776 0249 155776 ama
Ye call Rocket Clinic Limited. Ewo Kumase Abuabo Alaba hono Abuabu station ho woni opani siko house no. Ena edian nhwe wo mo papa powder sani bia obehia bia na timi abo na no ya de omde aba no. Medfagin capsules eboa emoda sani bia moja edi afrosani ye ewo nipaduam. De na poso etaye ne ya ema ne nsa enka enu bi wo akwa wo na so na ho ya odi wuntumi na Medfagin capsules me kamfo edi atro eye edi ma obi a wadwuma edi eno ti de mani ene akokora ene abrewa ekọ jogging enu ayenim dada no ebi eye vein capsules wa honam tadwa wo prostrate nsensem wo gu nsuo tentem ma wonsa enka bi janiki of 442 achi sa we are bana person your best man wa himfi ho echi kama edro no eye janiki of 442 pacum capsules enkokorafo ne emrante nyina esimismini o ma won gina wo na so brane pa ebra won gro ewo mpaso 0244183230 0244183230 Elder Dominic Kwabene J papa ni sisi adan wo boa obi a ama ne nya japade entu pasase ato a lake pram so kwa no so ebi da ho a wo mo eton abrankase abontem adwuso wonwe adwuso dwuna se trede tabom wo ma se ne apromase nyina sase da ho papa ne se fasika besi no so na wanya sase ento ma wo ama no ne na wo pa japade wo yema mu a eno a ne se wafre elder na ne no akasasie se dia wo pa da no plan ni nyina na de ama no wono abeje asase de de yi alanga sesem bi ani ho amanso bia eni so wono abeje ahwe ekukuru dan no e de esi ho e de amom asase de yi e da kwa ho pe entu pasase e de filling station abomode na efre no afei bansoro ye to aso mienu ene 4 bedroom house wono mo eton e da Kenya se ene abijan kwanta hostel so wono mo sie dru baabi e na wono po bi e na partnership eno so e wo dompa se apra bon frɛ elder e wo 0557 030197 0557 030197 Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules and a fei Hindi herbal mixture enu papa ya free Caresic Ventures mansan count dem we obi infections e how pa wadrom e Zahara mixture and a G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye ensuo no a ene de be mene topa ye no afa member dro no e Zahara Man capsules e be bo ma nemu mra ni nyina etoase e de amount Hindi herbal mixture etu malaria typhoid and a fei diabetes ya de as a pressure sensem ni nyina so e hwe e so ano kama e de amount 0246348334 0246348334 mommy yo ama nyame ensha papa yentwa ye homra na afa yenkwa ahoma no so asempedia ba oneme de enduka to kasa na free be kwa hona be kumase ti anje na ka kire me se akromfo abebu me dan mepunu nani ti me koye na me ntuma apofa na ye 12 ni ye 6 ana aka 6 na niema de aka na egu ho ti me koye na chese me ya ho hwe nye ntini makodi ho be 3 days me baye anche yesenana eyi me niema egu abontiama ensu egusu ase niema ni nyina ti me ko be kwa police station osi be kwa de o de ne ko ho anam assembly man ni niema wa ye no ho ni nti enko ba bia ko be kwa police station be 4 times ankwesi hwe last one me ko ye omse woni chief inspector ti me ko chief on osi wono de enya no na papa nso kwaji to me free red control ti me ko red control ni ma me nyina fa ka ba be kwa Asukwa police station nti ye ko ye no ana omo ma me se wono de o ma tumi bia so onyi obi ni emamu na emere mu ni se obeyi obi ni ema gise waje court order na a police fo gina ho ni wa fere nipa no ansa na watimi ayi nipa eniema nagu nti wono de o ma obi atumi so onkoyi ni ema nti ba bia mpa bia mitimi de ko ti o ma me de ko be kwa legal aid metwa ho kwan be buru be 4 times menya mo ye papa bia me ko am se papa ne se wanya complications waye surgery be 4 times inti memla no mba fere me besi ne minti ehum waye bia ti me ko be kwa ho na sofu ma me na me ne ko papa ne ni wo ye se eni amande ase me mo abo anu na de eye kama memfa manyame ma ko me hwe ni ma no nso a enye nyame sika na me de toye enti me de manyame enye ye na me so akora me so a me bobra na obo me fam se ye hefa na me konya se sika na jese me de manyankopon a minti me nya sika onyankopon ho ntobie enti mo na
kwa ahoma so na yene yetiefo ne ahwefo nso enkwede nkomo kakra emfa ene case no 0322498035 tinana so bo so 036 0322498037 udini baby afrefree menka wie ya me abana betan fi wana ne kase mesre na me dem shafe na me dem ni ko bia me nyama na wasem nyamdi sre no wan shama na mu na sese makwa haidan mattress kwa ya nabi su atade kwa ya ni enti efi ntuma kwesi tade ni shefie ne edam nyama bia kwesi praba so na na so bo mejina maade ade praba nyina sai wa anyema wadam wonya wo yehu shima na sia na ko se guru shem sesi a mekoi matade a mapama ni she da na kokwa da so ti wasi be kwai hodi wono de odi ni fa ba bia enti mu na mu ka bia mo ya se menfa nkokọ to ni court sika esi e pe wasisi wa ye se fa kokọ ye pe wasisi wo enti ye se fa kokọ to so anu na enfie sei ni asem wo ke ko ha idan ko ho se wo ko ha ma me pa cho this year ya me efio man na wo be tuma o he ase se wo di mani afia me pa cha enti nempana ayo wo de ne wona pansa ba ya bi betna ho so be ha idan sada na ni ko share dem so ye agreement paper man ntoni ne ga na efio grace ne ga no ba kutu na ahwehwe empo anacho se nana sobo ebo na wo kuro ko me pacha na de wo ba be han ne dan so sai kan wo pacha na wo de ko share dem so ko ye pipes ma me pacha na de be be so pacha no ye den ene wo bo nana sa wo ne mpna ne ka ho ga ne bo nana me pacha na wo ho me pacha ni nya ye ofie nya ye bi ko share mo kwa no aka na net info me pacha chire me mo kwa se ne tie trafo ni me pacha ya ko na ge no aso na nam se no odi ti ehwe edan no se ya enti ga ne mo de grace na ahwehwe gate kwa otimi tu eto twene na mo kwa na ma se boxes ya na de na na se no no fra na ntro mo tutu pacha na mo se do ka ne kambu ani to nika ne kambu na bedroom no dey obeje di se wo se bi anko so kwa obeje na da mu amko ha de ni na go mo ya ka wo de mo na de ma mo me ba che de okay enti bosumi be mu wa fi mu na akwa se o ko han dan me pa cha e sha se je na na dia de mo ko na na dia de body na usi ko ye no na na di ko ko chi de japade nyina so e wo de me fa me pa cha ma no de bi pa no de ma na me ko adagre ana kwa ya score police station ba na metima ka esi ho Broadway ne tanya ho nyina Broadway ne chi fie bi wo ho a wo ya ma ha ya no ne mene na da mu de ni na ko ne na wo de se fie ni ya ne mene na danfo ana ye ko esi mo ni na da kwa de ba de so se ne ma me pa me pa so na radio a obi e ye ma ye ko wura na ga yo ya no kwa ye fe na bank wura na aba no na obi e ye kwesi de na ne ko ye ntina obi eni ho no security man pe na ti bag na ni me pa na mo kwa security man ni hu no se ko si ka mo ma wo si se bag ni na ye na na dia mama ko so me pa de e ma gidi ye ne se na na so bo no obi o ya assemblyman o sai education officer o be kwai na o ya hin ti obi hu na o respect no na se respect de be ma ne se bag ni me pa o say e no for property we won wo do e ma One person for property passion. It's bag ni fi wa
ɛdi Japan na wɔnsase ne na dan ahodoɔ na dan dodoɔ sɛ na ɔde hyɛ me pacha obekwa ne dan baako abekwa ya dankraja ɔde me kɔ hɔ ana Broadway na chi hɔ no nso ɔkɔkyerɛ me baako ɔde ameme ma rent wonim nana obi na ɛde kɔ yɛ pacha enti no enkomo bɛn na ɛkɔ so wɔ montam a nana tumi tam wota ne kɛ mu na wɔkyerɛkyerɛ me japadeɛ sɛ me japadeɛ yɛ wei bi yɛ mebia ɛdeɛ relationship na wɔn de wa no otumi kyerɛkyerɛ so na ma no me pacha na me ka sɛ deɛ ɔka me nim da na meka sɛ mepɛ dan saa moment hɔ naa na mekɔɔ fie ba ɔfrɛ me sɛ ɔno wɔpɛ me ntiɛ ne ɔbu nkotodwe koraa yɛ sɛ na kɔnya tuntum a ɛsi ne hɔ hɔ sɛsi a ɔsee ɔno ɔntim tasuo nto fam ɛmfa no kɛtɛ ma mfa ɔde nakɔnya tuntum ne ka tam sɛdeɛ sɛ ɔwɔ hene ɔte akonnwa so ɛwɔ ɔboase ma nkyerɛ nti ɛmfa ne kɛtɛ ma mfɛnti dan na ɔso ɔde bɛma me no ɔhyɛ me bɔ sɛ mentena fie ɔkɔpem sɛ mɛware mɛkyɛ sɛ ɔso pɛ no wɔka ntam sɛ dan no wɔde wo bɛma woatena mu wɔabo a wɔhan wɔngye wo sika ɛno wontam kɛseɛ no ɔyɛ ɛna obu nkokodo ɛwɔ m'anim ɛwɔ ne hɔ nana mu a mepakyan tonganti mɛsɛ tonganti nana wokɔ n'anim a wɔbɛteatea wo hei wankasa hei sei no tonganti nti mekɔɔ fie hɔ foforɔ no nti na me ne wɔfra te mu wɔ kwan no nti na wɔno wɔ self container dan no wɔsie twa no ho hyia nti wɔma me bɛ use ne dra yɛ koraa nti wo so wopene so amana sɛ wɔne ne bɛtwɛ nkora ne dan no wama woateɛ mu firi na akɔs ɛyɛ nokorɔ sɛ deɛ wɔka ale wokɔ na woyɛ bɛdi sɛ ɔkɔbɛn dan wo sɛ nkora na mekita sika nti bia sɛ na so wɔpɛ wo na wɔbɛma wo dan adamu na wɔnyina bra no so wɔba ka kyɛ sɛ nana meboa me ho na ɛbaayɛ nti gye sika na mehan me dan na akɔs mepaakyɛ wonyɛ nim sɛ meyɛ mfomso kyerɛtiefoɔ tie a ɔmo mfa nkyɛ me wonyɛ nim sɛ meyɛ mfomso paa dan wɔde ma wo firi sɛ tene mepaakyɛ okay na ɛnyɛ firi saa because wɔse wo pɛ ɛwɔ sɛ wote ase a bɛma wo dan medi kan nana se tenamua kɔpem sɛ wobɛwareɛ ɛnyɛ bɛma wɔbɛware wɔte sɛ wɔne wo bɛda biaa kwa nti no ɔdade a ɔbɛware wo ɛno wote aseɛ mama kos mete aseɛ saa bae agreement na ɔne me kɔɔ no sɛ wanka sɛ ebi a ɔne me ɛɛtoa so ayɛ saa deɛ a ɔsesɛ ho kwan ne meyɛ saa deɛ no a ɛdan no ɔde bɛma nokora nso ɛma no ho kwan ma ɔyɛ saa deɛ no ada na ɔka kyɛ nso ɔyɛ saa deɛ no ɔne me da saa da na mepakyan wɔka sɛ sɛ ɔma ho kwan wɔne wo da ɔde dan ne bɛma wo firi wɔ abrɛ wɔtwa mepakyan ɔde dan no nso ma me flat na ada no nnuma na ɔyɛ sɛ ɛtobo wobie mu ma akɔsi mepakyan wɔdɔfoɔ no wɔse so ɔtutɔnga no ɛne de ho night because ɔma ɔdan mepakyan nti ada no nnuma na ɔyɛ sɛ ɔfa bɔbipa akɔfa me nneɛma ba kyɛ sɛ the whole night within body afrɛfrɛ na na ɛma wo dan firi adɛ wɔ wɔnyɛ kakra sɛ mfa dɛm no ɔbɛkɔ wo awora ndepɛ ne wakukuru dan dɛm wadɛm mu maako tumi papa dama de man da hɔ baa no bɛtena fie no ɔde ne yɛtoa so bɛyɛ kakra timi obi ti abena so no sɛ bɛyɛ kakra ne sɛn bɛyɛ bosome bosome mmienu kyerɛ mu mepakyɛ yɛyi so a wɔno nso ayi so wɔ ɛbi akyire no agreement a wɔno kɔɔyɛ no wɔmfa ama wɔntimi yɛhunu ɛnna maame bi baa wɔsi bɔga no wɔka me no fun mmienu bom wɔnom wɔmia ne firi the whole night na ɛno ne kyerɛ na wɔyusu a wɔhyɛ ne yusu no but wɔnyɛ nea wɔpromise no no anyɛ dɛm ɛfa ama no no ne yɛde bɛhu no bɔ na sɛ wɔhyɛ gya baako bɛ bi asɛ wɔyɛ hit and run tuma yɛ wɔ yɛ na yɛ ɛbɛɛ bosome deɛ baa no wɔ ne meyɛ saa na ɔma me sika wɔkyɛ me sɛ ɔnim kwan yɛ fa so koraa yi sika ma ɔbaa
aye betumi oni me yesa na so aye hye won't you fancy? Yeah, fancy. Any my fa corner. There be no. And within the baby are free. So me fancy. No, so Mamiska. I'm not so boss there. Ona wonu ko ye fa so emu obeska. Ba wonu ko ye fa so ku oba. Ko ye fa so sheso do ya de de da de na yobi. O ya de. Ba cho de. Ana mi ka so na de. Ana fa de mi ka ni so na de place me. Na de. Enti ne wo fa se a kire ma de wo ye kuro ye fa ne Boslinga ne wo fa se fo mi na kire ma de. Enti me de kwato na nim kura ma na wo ko ho ma se de na na si ebubu gate ne me ye wo fi ono wo fa se wo fi ono ne ko ko ya anya sem keto akora. Enti ne wo fa se ye se afa de ne wo fa no ma bre no nje ba bia me pe bia me fa nko. Enyama sem me se fa. Okay, enti nana de ne dan ne rema o. Nana de ewujade no. Wo ye ya no ataka mu nana so bo. Wo ye ya no ataka mu ba de ya media. Efi wo ya media ne pa da krenya. O dan wo ya media. No de media e wo ma me so a. Dan wo beti mu free. Se nyame a wo na fi no a pack o mu na ni nsu atabro no. Minim say ya no kra de antimi nka so ye nipa bonfo na ya. Akoma edansona yetimidiatina Akoma edansona yetimidiatina odo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ade ni ebe mebe Akoma FM fufu party asa enya sam kitwakra ye be twakontomwa anum kwan ya hwenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Oslo Bosso Friday 4th August 2023 na kaise free Saturday PM misi free wood party je uhia ni wayo banabediti free afidiano ye people the forecourt of Asoko Municipal Assembly new Amakom MHHS park rusuana jumeje airport tibenya ba biatna no twafufuo no uhia wasankwan fufu Akoma FM fufu party masa enya some kitwakra achedie bia opose de bo Akoma fufu party say na nje aponte punche bodie anasempo atufudie obe friends 0246 766060 abofo matama yedi Akoma FM fufu party bi bro sankofa natural spices emeduane yede nakai natural possibilities ni blow mankasa mirror range of products account and yedi chwezi April Mira tomato paste, Mira palmosu base, Mira akushi mix, and after Mira Hausa Coco, Popo Dudwachwa, Poco Trading, and Doom APC Map, Patasi day-to-day supermarket, SG Mall, 0554 442 853. Ponto Energy Drink, also a quality energy drinker, and what Jasu, we have Ponto Energy Drink, 0596 222209. Coffee Extra Fine Tiger Nut Powder, we are Tokia Awo, and Yam Yamfa Chemical Beer and Fire, Opadudutwa, the Premium Nutrition Limited, L0243 215575. Floral Tissue, choose wisely, so personal distributor for 0243 033 Care Life Antibacterial Hand Wash with added moisturizer, Leafy Care Essentials Limited, or 0595 011 287. Photo catch our the best tilapia in town. Shisha Wasukwa Kumasi, 0544 346970. Media partners here TV3, Unia TV, 3news.com and uniaonline.com. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi.